sabali adayag nuti apite ket paspasig apang masakit ta nagrikas si masaktan nagrikas amayaw awan nang runano patek mo di kapupudluan Jangkut pulos pamatpatyan Karkarigen sa pata Takuriruen na Tapanunod mo ken rekta Awan oras ken kanito Naisulat panpanunutin Nang runano Inted mo si amin Bye-bye akon si agayat Tapnon awan sang sangitak Uray pusok ti agtuok ke nagrigat Tanda sakit Iti puso ama isagwa Ijampay lang Upiman ang puso Ti ang titik Mangbugway kinarusok At ganto aldaw Na ang ibus taladingin mo sabali adayag nuti apite ket paspasig apang masakit tanagrigat ti masaktan nagrigat amayaw awan nang runano inpateg mo ti kapupudluan pulos pamatpatyan Karkariken sa pata Takuriruen na Tapanunod mo ken rekta Awan oras ken kalitong Naisulat panpanunutin Nang runano Inted nun ti amin Bye-bye akon ti agayat Tapnon awan sang sangitak Uray pusok ti agtuok ken nagrigat Tana sakit Iti puso ang maisadwa Ijampay lang upiman na puso Ti ang titik mangkupay kinaruksok At ganto aldaw Na ang ibus taladingin mo At ganito aldaw Na ang ibus taladingin mo Ayan, so datay man na po iti may nga edisyon, iti programa tayo na aluwa, na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Yan. Ayan. Adan man nga viewersan. Ayan, nadamo ba intin. Ayan po. Yeah.
nagbasit. Ay, nagadon. Nga nagadon. Nagadon ko nam ah. One. Happy watching Tonyang. Po. Jane Salvador. Pa-shout out man Kuya Marvin Idol. Pwede mag-request. Ana, Awan pa request na basta daman. Dinamag na lang na mabalin. mabalin ba sa amo milakit ding i-play? Yan. Kumusta mo tayo kasinsin ko nga Jane Salvador? Ayan. Kumusta insa na lockdown mo tayo kasar Ramon? Hindi ko makwa dating agkasar. Hindi April 7-8. Hindi ko na i-move. Nagbaling nga 26-27 sa. 27, Yung di nag-update. Kagurak man dahil nga tao. Ayan. Anak man ti-updatein. Hindi balasang dahil kan kanayan nakap-updatean. Ala. Alakat lagi punta man nga rin takablaawang dagitiya. Sponsor Nagagat nga na sponsor tayo. Yan. Isoda kada Emmanuel baka ni. Tiyakin kukwa. Ay, tiyakin. Tama ba? Kukwa na ba ti kwa? Sound system iti Why? from Tumawini. Ayan. Ayan. Tiyakin kukwa po ti BJS. Sounds and Lights. Ang masaraka na po, Jit. San Mateo, Tumawini, Isabela. Ayan. Kan ni Susan Agne. Yan. Data po dyan, kan-kanan nga request ka data. Kan nagipadalan. Kaya tagyaman kami ti tulong pinansyal. Insan, kagsabay Ayan. kumatakan kanahin ka data nga si Susupo, bla 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 bla. Si Susuporta. Ito dahil Yan. yung programa. Kan kastamot kiniya. Tayo nang sponsor kanya tayo iti load. Ay, ni Madam, ni admin tayo. Admin Ayan. tayo data. Ni DJ Admin. Klang. DJ Klang kini Manilin Tumbaga. Ayan. Kan kastamot nga kablaawan tayo tinembag nga aldaw na ni Palataw Light and Sounds. Yan. Ayan. Nga masarakan tayo po, Muñoz West Rojas. Isabela. Ayan. Vivian Avalos, Simon, kunana. Dati may samot apong nagagit ni sponsor tayo. From Switzerland. Yes. Ayan. Mr. Marvin Toribio and Mrs. Mian Toribio. Yan. From California, USA. Ay na, dagita apo, dagiti na si suporta nga sponsor tayo. Okay. Iti programa tayo na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Ilocano. Ayan. Kat kunanan ito yung Novi Night. Kablaawak man apo dagiti Clamaro dita San Antonio Kawayan kunana. Claramo family. Yan Claramo. Dagiti Claramo family kano. Tika mo apo no taga anang purok dagiti Claramo family dito. Yan. Kay San Antonio Kawayan. Purok dos kano. Okay. Si Jeff Reyes. Yes. Pa-shout out kuya kunana. Sino ti siya kami? Ay iso na lang mo iti ka. Sika lang ti may shout out. Ayan. Naimbag nga oras mo. Emmanuel Bacani watching Rayaw ni Ilocano sir. Yan, sir. Good afternoon, Kinkam. Ayan, dagitapay lang nga po, dagiti adda nga Mga blaaw. nagparang nga kablaaw. One. Oh, adda nagpahabol. Oh, nakuha na. Ruwen na pamitan. Oh. Hello po sa inyong lahat. Rayaw ni Ilocano, mabuhay watching here from Makati, Makati City. Philippines. Yan, Pa-request naman po 7-6. Ay, sad to say po, awan ti 7 sistay itata, awan ti kaya po bukalista tayo nga babae. Ayan. Ito nadadan to po, Why? request yun to na kita. Oo. Kastamot kini Mary Joy Gutierrez Galabay. Sino dito nga may Gutierrez? Ata ni O, kumbaganan ni O. Pa-shout out man, Marvin, Kuya Ray. Anya? Batiin man nilakay ko nga madama agbuya kada kayo. Ti. Sino nga lakay mo? Apay mano lakay nakadimon ni Mary Joy. Sino nga dito nga Mary Joy Gutierrez Galabay? Madik nga kabisado. Jay ni Galabay nga nuhang na nagkamkamali. Tay, amom ti kabisado Tay nga. kasinsin mo. Amom ti kabisado nga Joy. Ah. Datay kuha. Nakasingsingpot una nga babae deta nga mamo nga asawa ni tatay kasingsin ko nga ni tatay ar-arakin tanong ko ha. Nga nalaing malaw minom. Ay, iso. Ti kape. Oo. Ngum dati nga babae nakasingsingpot launa nakagagagad. Ay, siguro sa bali atoy. Baka sa bali mo. Uy, tadi namot ibagano sino Sino ituktukoy yung ng suga? lakay na. Wan. Bayamon. Okay, amin man apo nga partes ti Galabay dita Tagaran. Tagaran. Kablaawan mi apo lalalo kiniya.
JJ Galabay. JJ Galabay. Ayan. Nakin ko po ti JJ Sounds and Lights. Ayan. Nga anak ni Kuya Turing. Galabay. Galabay. Dati nakasingsingpit kinakagugwapo nga Uncle Midita. Nga kumpare. Wa nga kumpare. Ken kasamat nga kahit kumakablawan dagiti pamilyada ditan ni Uncle Romy. Aha, wen ni pare Romy. Tay nalaing aglutot aros kaldo. Han lang aros kaldo paglaingan na. Ana pati pulutan. Anya pulutan nyo kung nanano ko Why? agdiretso di balay da apan na itaray di kaserola iyapan na jayam mi. Why? Orawang kano si Dada Jayawin. Basta da pulutan mi. Bastos ka man. Ken ni anti asawa na ni Auntie Entay. Ni manang Rubilin. Yan. Nagpauyo kanyak dayta. Nagpauyo kanyam. Wow, ni manong Bobet. At nalaing apo nga mekaniko. Ayan. Tagaran. Si Kamang kami. Manang Kati. Catherine Galabay. Yan. Dapat na pag-obra na tabarang sponsor to. Yan. Kasamit ni manang Rachel Galabay. Yan. Ni manong Ilad. Ilad? Gerald. Gerald. Mga ilad na tabakan to kita agilad ka. Okay. Iti sumarno kablaw. Nagapukin ni Jeff Sian Reyes. Pa-request man jay Rest Your Love on may kantaan ka ni Marvin. Ayan. Ayan. Nagpambungad mo nga. Umay mga... Binukudak tado tatay hangkag reklamo. Aguyi kaksa. Jaren Canero Kabiro. Okay, watching here from Narbacan, Ilocos Sur. Wow! Sir. Shoutout man ni Bakit kanana Love Sharon Kabiro. Nga ayatik launay. Unay yun. Nagdingdingag siguro may bagamit. Why? Ito nakalikod. Nakalikod kayo. Inamampay lang ijay. Kung konami lang nga po. Bawal lang pikon. Ngayon ko da jay. Agpaypayso. Tatangamin. Hamo nga may ebkas nung agpaypayso. Okay. As langin na sakit tinakim mo. Isopay. Jaren Canero. Kabiro. Request ko man sir. Jay Basit Atrak. Oh. Etan bakit? Agsinatan. Amo na sika. Sige. Tiro damdama. Why? Emmanuel Bacani, Sir Marvin, kunana. Yes, sir. Pa-shout out man ni brother ko nga ni Edmond Bacani at jay anak na nga ni Ken Bacani. Watching po siya. Okay. Yan. Thank you, sir. Ayan, i-shout out ang ni Mr. Edmond Bacani, ni Ken. Sa Alibago daw sila ngayon. Ayan. Dagiti apo, iso amin na po nga taga Ilibago Ilagan City. Naimbaga po nga panagsaad na katagay amin. Ket dahito nga ro na po, total awamot na po digiti greeting sa umuna nga bilang. Tay hamin na kanta tay, Yan. Miltan. Anya ka dyan mo na kanta tatay. Belkat. Ay, Bildat. Bildat. Bildat, di ko nada nga request ni. Dik. Sa kadapay tatay, aja request ni John. Ano jay? Aji missing you kano kantaom kano. Kita ano kahit na ngayon babay nito. Okay, kaspang bunga da po nga sunata. Manipot pa lang nga po dito Rayaw ni Ilocano. Dahito yung nga dito kanta ka na pauluan. Bildat! Stan Nova is watching. Danilo Pascual, happy watching. Mabiin bakit tingkat ibay-bayag ti umuneg tamagagara ng amang tutit kay dati akam kamalit oray no nasi kora na sulit oray amok na medyo nalaes isak mulko oray no na kulbet kumukot dot ti imas na bakit no itirabi nakadilat no di matigdigat nakaungap isuday kang bakit tay konkonada bilda no, itibildat nagungap. Hindi ka agbalaw tadaytat na imas. No nalugong nagalis ana agad. Gagangay laeng takat tatraman tibildat. Pa-request man insan ti alas 3 ti parbangon kuna ni Tracy Abuan. Watching from Riyadh with love, insan.
Cagayan. No, itibildak nagungap. Hindi ka agbalaw taday tat naimas. No nalitem nagalis ana agad. Kagangay laeng takas tatramang tibildat. No kasta na rumabiing bakit din kat ibay-bayat ti umuned. Tamagagara nagdamang putik. Kay dati akam kamalit. Oray no nasikor ana sulit. Oray amot na medyo nalaes. Isakmol ko oray no nakulbet. Kumot-kod dot ti imas na bakit. No itirabi nakadilat. No timot bigat nakaungap. Isoday kan bakit. Tay kon ko nagabildat. No itirabi nakadilat. No timot bigat nakaungap. Isoday tan bakit. Tay kon ko nagabildat. Isoday tan bakit. Tay kon ko nagabildat. Ni Ilocano. Still watching in San Martin, Idol. Talaga, kita sa pag-organ mo. Ayan. Apo, makabandog magang tabildat mo. Kinopirmi, mga paspasam, mga talmagan data makinilyam. Wala kino agisang butak ti manuskrito. Ay, sapo. Gasta ka siguro kapartak no kwaya. Kita baka no mabanog mo lataramay mo no kwa. Til-til bagbagam ganda. Okay, apo papagayam. Makikigak ti bagbagam. Baka dal. Kung kuna lang dajay. Hangkay. Hanak agawawis si Mama Kinil. Dagitay apo nahilig, ti Mama Kinilya ko nahilig, ti Bildat. Para kada kayo dajay apo. Anak ka mong Mama Kinil. Ay, apo. Okay, ito oras tayong kakapsat. Alas 2:29. Madi, alas 2:09 lang gaya. Awan ba hindi na? Awan ba inti na? Damdama di ba inte? Oy, ay, kita man, nagbiyak ni Galabay. Uy! JJ Galabay. Dayta. Apo, insan mayat manti. Panangkablao mo kanyak, oray nakla, makaryaw. Apo na. Kan, makiki ko na na. Makiki. Agyaman na, pumasyar kayong to dito balay, pa-request nak manti, Lover's Moon. Why? Ay. Naglamuyot nga imbaga na. JJ Galabay, hello! Hello! Amin kayo nga Galabay dita. Tagaran, Kawayan, 7 Isabela. City ko naman. Ay, City gaya. Naimbag nga aldaw, naimbag nga orasyo, naimbag nga panangan nyo. Why? Sapay lang kumata na imas si Dayo. Why? Kasla dito eh. Ken pa kumusta man ni Tiago? Ano nga Tiago? Tay sunggod yung balay na. Apo, gririsi ka no, tay layatak ti Barsak. Yung nagkamsa ba? Ikam sabas ipauna dagos ukisan na. Why? Isamol na mamamisan gam ibulsana at dagang bulsa diyan ti kuana. Jay? Diyan ti Rupa na. rupa, diyan ti pingping na. Slamol lang kanyam. Apa niya tamom sangguat. Awa, naan. Nyang rod. Basta. Okay, iti pa nagtultuloy apo ti programa tayo na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Ayan, agtultuloy tayo pa lang apo. Oh. Okay, ituloy tayo apo tagbasa kadagiti komento. Aha. Manipot kiniya. Adoramento. O yun. Ayan, watching from Baguio City, kunana. Apo, kasla kayat ko ti mapandita. Ay, madi, malami isang kajay. Ay, wan. Taga ay sigon istorya ng uncle ko kano. Amom, dinapanak di Baguio City. Hansyak pa lang. Kada istorya ng uncle ko kanya. Nya. Hindi kano kakaskasardakin ni ante. Aha. Napanda kano Bagyo. Nag-honeymoon. Apo. At takanugod ko. Hindi kano, napanda ka na ti may isang wakadje. Dagit ngay kalatakan ni hotel. Kita ka no. Hindi ka no, kwan. Hindi siyempre mapandan tiyo yung niyan ayat.
Hindi ka no inuksob da. Nako. Kuna nag isublim lang kahit na lamingis ka ka na. Kayo. Nako, may Abay. palka-palkat Nasakit. Ipilit mo nga isirek takitam. Kagulan na. Maipit ka Why? Geri daw po di pagbagami Ano di surem di mo pagkapagyo? Di na pa nakapagyo ang mom tinangyari kanya kiti. Ana? Pagdigusun dak. Gaputan na lang mi ace. Napanak nagdigaws ngam nagkaputi ak. Tapno. Kano hana mabasa? Why? Gusto di jay. Nagdigos ka saan? Ama, nagdigos ak nakita mo tatak susiyatak ko nak. Why? Apiarta nakakaputi ka. Ay nung ay mabasa ak. Why? Okay, di ba nagtultuloy ako? Hindi agibasa man ng greetings. Okay. Ayan. Manipod kini Presi Abuan. Ayan. Ayun, Nagmayati ni apay nga. Kulik na Nagmayati ag dingding ta programa yo Kuya Ray in San Marvin. Kana Apo. na. Makapaikat bannog. Why? Kana na. Di kas agas kami mo tayo. Why, agas ta nga rod. Antibiotic. Antibiotic. Manipod mo kini Flor de Lisa, Victory, Oh. Dan Kalan. Oh. Ayan. Pagikablaw man apo digitaya Karubak nga taga Latak Norte, Santol La Union. Wow! Dagiti Oh. Tagalatak Norte, Santol, La Union. Ayan. Siguro adot Santol dita. Ado siguro gamin taga Santol dak. Why? Tantog puros kidi. Why? Sa taila ko kini insan ko nga jay galaban. Why? Isa tanto apan ilago kanya na. Why? No di na kay gumatang ibato-batuta kanya na. Why? Pwede pag ginawan na ka no? Pag ginawan na, Why? ay agnginaw. Why? Bagbaga man di asawa na hanaunay. Ay apo, dagiti man na apo dagiti ya greetings. Ala. Itultuloy tayo apo tagbasa. Jaren Canero, Cabero. Ayan, idol. Nagdalo si ti pa nagbanbanat mo, ta organ mo. Manay. Apay niya ta agun-uni da alkatel nga sa Magustuak launay, agpasuro akman kunana. Apay. Una po kadamay sa oras lang magkiti pinagsingir na. Balangkantis. Amo ya po ti pinagsingir nato nalaka lang. Iti may sa oras lang ay iti may sa minuto apo sang ribo. Basil lang kanyayo dayta. No. Itim uno lasod ti may sa oras. Ngam di problema jay. Dakkel sa amin ti commission mo. Na tama itig kuntuking ka di sa nga gasutin ti may sa oras. Di bakit kaslay na ramid mo 999 tilaw-law mo. Oh. Iti pinagtaltuloy tayo po. Dati manan tayo may isa nga po nga ng greetings na Alawan. Mamarel Leo Max. Oh. Ayan. Good afternoon po, Kuya Marvin. Pa-shout out naman. Ito'y San Mateo, Isabela, Kuya. Oh. Pa-request nga po, Balasiyo Taaw, Kuya. Salamat po. Ano nga balasi tao di kahit mo ading ko? Duha nga klase ti balasi tao mi dito iya. Ano jay? Ay. Charger agluko-roko. Kurit! Kunan. Ayun. Awan ba charger nga sa bali dita? Agruko-roko ka. Agruko-ruko. Naruko nga charger. Aji balasi tao tayo min ading duha nga klase. Duha nga klase ata. Next. Iti sumaruno apo nga inte basahan ti greetings na. Gaputan na tambakan tayo apo ti greetings. Aha. Magpakitan. Ayan, Oh. nagpakitan. Iti sumaruno apo Glenn De La Cruz Labasan. Dahil tamanan tayo agparparti ti kalding nga anak mo ti kasar. Aman, iso talaga. Di nakaramanan tayo di dinakdaan niya kalding. Dinakdakan nga kalding nagimas. Nagimasan niya. Kano to nga maulit di ba nagkasar na? Ay, pa nagparti na. Dua nga girit ginaramanak kidi. Di na ka daw. Adua. Nadnamsog ka. Na Naimbag nga daw ikanyayo, mga pogi. Kunana. Bagam ano da diferensya tamatam. Orang kagparparti kaldingin basta kasi imbaga mo. Wen, orang kagparpartikal dingin. Si kami to nagpartit bakan. Wey, baka awan. Okay, pa-request nakman. Pa-request na mamut ko na na. Tinasamit nga sunata, jay buwan ni Insan Marvin Agne. Awan kasi ayan. Ada. Flor de Lisa, Victory, Dangkalan. Lakayman, Lakay Lakay, Titeto. Tayman, Logan Abasit. Allah! Allah. Para kada gijay. Kalugarak ko na nasura to. Ta.
Litar Norte, apo ko na na. Ansa na ba natapal? Ansa na ba na... Anya nga ili na ata Ili. apo. Wen anya nga barangay. Wen. Mamarel, Leo Max, nandito po kami sa silong ng mangga, kuya. Nag-aabang ng Nang? mag-cheeser ng balatong, kuya. Kunana. Uy, balato. Ayan. Ala, kit mabalin niyo mo dahil tang i-sponsor ka na kami. Ta naghilig mo dahil kadwak ti pinablog. Saan mo pagbaga? Ay. Oy, dati mo tatayap. Nag-sponsor ka niya tayo. Asin no? Ni Susan. Wow. Ayan. Hello, Madam Susan. Happy watching, kasinsin. Thank you, kadagi dyan intid mo, Sabi ko mata di ka mo umamang ted. Wen, sapay lang ko mata inal daw. Madi amalogi mo ni kasi Wen, talaga. Okay, iti kablaaw na, ay itimbaga na. Ana? Nagimas lakit din, dagita kagarakgak yun, aya. Apo na yan. Kumakipaggarakgak kagamin na, apo sponsor. Why? Tap ni tikas ta maliwliwa ka mo. GB Pasyon Malilin, Bugayong. Watching from Riyadh. Oh. Agore ka, agpa-exit mo tayo, nag-exit tuloy. Nakaw. Sabi na ibasak jeruginan. Aguray, orayon ta. Bayat apo ti pinagload-loading ti cellphone ko at ti mampay apo ti may isang sunatang isagot kada tayo na ading Marvin. Manipod pa dito programa tayo na pauluan. Sunata. Kano? Nilok ano? Madi. Rayaw. Nilok ano? Yan. Apay nga mita sumisingit di ay. Si Kamang Gamin. Wah. Dating. Pakawan na mapo direct. What? Tao lang. Rayaw, Kusalapan na kan direktor ni. Okay. Ang tatog programan. Ang kaya humanok naman latin. Ay, tuloy ta dati ko pa lang. Nagpanunot ka pa lang. GB Passion Malilin Bugayong, kuna na watching from Riyadh, kabagis ko. Kabagis. Kablaawak man amin nga kabagyak dita San Mateo, Isabela ken Kawayan, Isabela pa-request man lakay tay Kaya to. tukmem nga pinalkang. Ay, lakay na ka. Pa-request man lakay ko na na. Wan. Tay Ay, tukmem man tukmem apinalkang. pinalkang. Ayan. Manipod mo't kini Presi Abuan. Oh. Insan kan taong man tay alas 3 tay parbangon ko na na. Ha, talaga. Parehas talang Sabay katawa. awan mate. Danilo Pascual John Makalinaw. Ayan. Happy watching. Stan Nava are watching with you ko na na. Agore ka. Kantaik man daday kanta ni mana. Daday nga ibagbaga ni mana Joy. Adatan ni manang Joy. Daday ta kwata yun. Naka-konsonan. Tahumpay. Hantay pa natin niya kaya kantain di kay kuha na. Di request na. Tahumpay Mitsuna. Nako. Kulit. Kuya naman. Wala bang charger yan? Ala, bayat ka diting ka. Panag-loading pa lang at cellphone mo niya. Ayan. Kantaik pa lang ang request da. Sige. Ada pa yung request da, di kanya tama nung Ray. Anya. Manok na pula ka no. Kantaem nga rod. Uwanin Ano pa yung araw Ibaga maano mo kaya. Bulato ka. Ta Shakti Tumira. Syakon. Okay. Tadamok nga ada kahit mga birukin. Aro. Di ba? Da nga rod. Okay. Kahit kas nga da apo iti pa nagpatpatuloy dito nga programa nga Rayaw ni Lucano. Kantaik man pa nga dati may isang request da nga nabayagan nga request nga napauluan manok na pula para Pula na manok. Manipod pa dito programa may anapauluan. Rayaw ni Ilocano. Ayan. Napadaan sa sabungan may nagsisigawan ang aking tingnan manok na pula mukhang matapang ang pera ni misis na dapat ay ihulog ko sana sa palawan aking pinusta sa manok na pula mukhang tatama yan
Happy watching! Joy Kabuyadaw. Sa may bahay, ako ay matamlay. Ako'y nagsisi, ubos ang mani, darling, I'm sorry. Ako ay hinoldap ng tatlong lalaki doong banda sa may paligid. Pero ang misis ko hindi maloko, dinarate ako, basag-basag ang mukha ko. Ang darling ko ay magaling pala, siya sa taekwondo. Lahat ng sipa niya ay sinapon ako. Dati rin pala siyang kampyon sa arkido. Sa sobrang galit ng misis ko, bali-bali ang tulang ko. Buto. Ang perang dapat sa anak ko ay tinanong ko. Naakit ako ng gagong demonyo, kaya ginastigo ako ng darling ko. Kaya kayong mga sabongero, kapag-asawa ng kampyon sa judo. Kaya kayong mga sabongero, kapag-asawa ng kampyon sa judo. Aray, aw! Ni Ilocano. Ayan. Dahil tangar dapat ikanta nga. Napauluan. Manok na pula. Manok na green. Ay. Okay. Isagsagot mo na po kadagiti nalaing nga po nga agalagat manok. Okay. Umuna nga greetings man na po, Chris Lon. Ah, Loprasilop ape agamin. Ibagayo apo dinagan nyo talaga tapno madiritso may apo tagbasa ti greetings. Okay, napanannan. nabayaga. Pakiulit yo apo niya. Tani naglemang di greetings yo. Flor de Lisa Victor Dankalan. Haha. Ore siyak apo. Agruko-ruko matoy charger ko. Isem ko nga. Isim ko nga agdingdingag kada kayo siguro no adda makita kanyak ibagada nga agbagtitak kunana. Sana Tumar ka ko ti na. agas. Noemi Balitbit. Hello po kunana. Naglaing kayo nga agkanta apo kunana. Thank you. Agpakatawa nga eh. Thank you parswa. Agpakatawa nga po. Madi. Madi. Nagado nga to. Noemi Balitbit. Ah. Okay, watching from Calamba, Laguna. Wow, dagita po taga Calamba, Laguna na yung baga po nga panagbuyang-buyam. Ano ito po ba no? Nangang kayon. Hampay. Joy Kabuyadaw, happy watching. Iparparipirip na tayo kantanan. Request na. Well, Alam man ang John na niya madyan ay sasaw kayo di cellphone kiti sumat lat isaw king kaditi personal. well. Hindi na magbabago yon. Michael Andam, watching from Kawayan, kunana. Michael Andam. Andam. Yes. Shout out man ni bakit ko Angie, kunana. Oh. Madama agdingdingeg apo, kunana. Hello, Ma'am Angie. Kuna ni Sir Michael Andam. Kuna ni Susan, walang ano man mga boss, kunana. Magpa-sensyahan nyo na imbagto lang ton, Bumagnang ka. imbagto lang ton, makalungaw basit. Apo. Taad adunton, team, maipurwak ko kanyayo. Keep it up. Saan Mwah. insan okay lang din ay purwak mo basta kasi puro kasi basta kang kanayon. Away. Hamo lang nga inaaldawan at mauma kami. Ribaja. Kunana. Baja. Ribaja. Tay sakay mo. Amado Montero Ah. from Mimbalot, Buro, on Iligan City. Wow, taga-iligan. Nakaadayo tayo Adata di iligan na yun. Data G Iligan. Mamaril Leo Max. Ajelatan buwan mga Ilocano version kuya. Marvin, thanks Buwan? po. Kuya. Awan Kunana. kasi ko din.
Crislon. Hello mga idol, pagikablaawan nyo man. Aguri ka, nagpartak ka mga pumanaw. Apo, ti family, Policarpio, J. Barangay Faustino. Watching from Saudi Arabia. Kunana. Wow! From Saudi with love. Kayaan, kada kita amin na pong family Policarpio dito na yung barangay Faustino, Kawayan City, Isabela na yung baga pong parang dingdingi ka dito. Ayan. Ni Ma'am Bibian. Hello, Ma'am. Hello, Ma'am Abalos. Bibian. Hello, sir. Kaririing ko. Naudi aka. Haha, kunana. Han, Ma'am. Eksakto lang. Kuna, it's better to late than never. Oo. Sang-sanga pulo pala din kanta ni Marvin. Sobra ka. Joke lang, Ma'am. Dante Nagum. Dante Mugan na to eh. Mugan. Hello, Karayaw. Yes. Pa-request man ti kanta O Jesus agyamanak. Ano rin dyan? O Jesus agyamanak. Tuy matak na luktan. Kasi dyan. Napatig nga daram ko naman. Joy Kabuyadaw. Practice Happy na. watching. Yes. Yan. June Valdez. Kunana. Di ka anakan. Kuya Ray. Oh. Kablaawan man ni Anjong Dumelod nga madama nga agtimtimpla ti pintura ditoy Aurora Isabela pa-request mantay rest your love on me. Thanks Kuya Ray. Kuna daw madira duman eh. Adi man rest your love on me. On me. Noemi Bilitbit. Abuan family shout out. Kunana. Dagiti family Abuan. Wen. Apay awan ni Manang Kumaricel. Wen. Ni Boss Freddy. Helupay. Kinagura na kami nga tan. Fireg Rigokos Bakani. Hello, good afternoon watching from Quezon City. Ayan. Apo. Renen Edigpio. Si Ray Ading Marvin, shoutout man amin taga Santa Marcela, Apayao. Ngadda dito'y Hong Kong. Nagragsak ti agbuya kada kayo ta, naglalaing kayo man talaga kumanta. Request man tay. Kanta nga, Love Me With All of Your Heart. Apok, piyasam detan niya. Ang gwapiyesa ato. Ayan, siyaksa nga ron. Kuaman nga ron apo, ayan, kadigiti apo, kasla barbaro apo, digiti nga kung nagnagan na. Kaya digiti apo barbaro, please, paki-follow da kayo may lang DNT Facebook page, pinapo nga Rayaw ni Ilocano din. Like Share. and share mo iti kuan. Tapos, no, da kay ti YouTube apo, search lang yan, ti YouTube channel niya po, Rayaw ni Ilocano. Okay, to subscribe. Hello po, kunanin ni Christian Jade Galanta. Hello po, happy watching from Taiwan. Pa-shoutout po sa asawa ko, Christina Dichi Galanta. Pa-request po ng perfect. Salamat po. I found the door ka na. I found the door. I found the door. Sa my door. At dansa ka no ti sumangput nga guest tatata. Apo. Aha. Tengah-tengah ta kumakantan. Ay, susuguro. Ala. Kumakantawan no rumuro nga ab. Rumurumo nga ab. At ato ni Sir Brodel M. Reyes. Reyes, ayan. Ang pagbabalik Pagbabalik. ng lawin. Ayan, aji ka iliyo ako na yung apo ti Wow. boses na. Apo. Aji golden voice nagsasaw dito yung sango. Ayan. Kunadakit datay man naglamis sila pa yung boses. Una yan. Ha. Ayan. Adan sa pa yung kuyog na. Adan ni Sir. Hi, Sir. Sir Sir Noel. Noel. Ayan. Agi sursuro damit lang apo dyan na turayong na siya na high school. Di bale, agkes na damdama. Wain, agkes na damdama. Handa ka pumano, dagit ang gana, handag kang 5. Aman. Sa gilimada ko Wain, naman. 50. Hello po, happy birthday. Happy watching. From Taiwan, pa-shout out po sa asawa ko, Christina Dichi Galanta, pa-request po ng perfect. Ito na, tapos na papalayan. Wain. Joy Kabuyadaw, happy watching. Umay katuyon, ayan na di karim. Nalpasan day di karim. Ngayon man ako na. Umayag to na sa pati parbangon. Oen, parbangunik tuti umay. Nasungba mo. Nagtangkan nga. Wan. Areng-eng. Wain. Manipod mo't kini Noemi Balitbit. Marvin. Anya. Kami yun dati mong kapitbahay dyan sa Tabarok. Tabarok. Yan. Tabarok City. Tabarok City, Kawayan Isabela.
Pinagbalin mo kasi tatabaro ka eh. Policarpio. Hmm. Krislon. Kanana. Ah. Ag-request nakman mga idol. Till death do us part. Apo. Kantaan ni Idol Marvin. Kunak doon ni Sir Noel. When hermana, don't panic. Apo. Don't worry. Apa niya tabagyo? Han. Manipod mo kinipray si Abuan. Oh. Pa-shout out man apo. Balakano Family. and Abuan family. Yes. Ayun. Dagiti Balakano ken Abuan family. Hello. Hello. Ayan, na baga malimyo amin. Ken na baga panagdingding panagbuy-buyayo. Why? Iti programa mi ana pauluan. Ray aw ni Ilocano. Ayan. Kini Ma'am beat 25 Abalos. Ni Ma'am Kwata, Ma'am Vivian. Ayun, isa ni Ma'am Bibian. Sir Ajayman Victoria, ti request ko. Please, pakikanta. Thank you. Ah, Ni Marvin po. Cano, ti kaya dagkanta. Ay, barok, Siyakan. Kawanin ni Rilag, may... Dati pa'y request Anya, ni ano? Joy. Ano na yan? Ay! May magana man Tatay pa'y nga pagitagit niya. Panay lang nga watching. Patpatsim. Ore, agat siya atching ka dita. Handa kantaan. Oy. Ano di ka umay. Oy. Manipod ko ni Tolentino Tibayan, Elisa. Oh. Pa-shout out man. Ma'am, sir ko nam Apay, ma'am, kung kunam ka na kami. Hang kami nakapalda. Awani, napukaw. At iti sakit na data dati nga data. Di mo lalayaw. Ay, pa-shout out, ma'am. Man ko na na. Okay, pa-shout out ka no. Hello, good afternoon. Watching from Guam. Ah, Pa-shout out po sa mga taga Kabatuan. Kabatuan family pala. Kabatuan family. Oo, Kabatuan family. Sagon, family Sagon, taga Kabatuan, family Oh. Sagon, kunana. Mga taga Kuling S. Kulong is. Apa, the is. Is, ala. And my whole family. Out there from Elna o Elena. Elena. Elena Sagon from Guam. Pau, nunay yun. Lagi ta nga po. Barbaro kay lang nga po nga viewers mi. Kat sapay lang ko matagtultuloy kayo iti. Nanumuunay nga programa mi ana pauluan. Try aw ni Ilocano. Ayan. Kaya na kanya mo tinapo libliparan nga i-follow dati page me kaya na like and then i-share yung mo ito na po ka dati karubayo. Umay kayo na ko dito yung apo tapan nyo ipalo dyan ti ulo ni Marvin. Aray ko. Kat mo tabumtak. Amo na bimtak dati ulo kon. Aha. Rimuar amin nga plakan. Nakaw, delikadaw. Manipod mat kin ni Raymond, nagtalon. Anarot, nagtalon. Wine. Ayan. Nagtalon. Pa-request po ng Ilocano song. Thanks po, I'm watching. From? Ewan. Walang tuloy. Tolentino Tibayan, Lisa, pa-shout out man, apo. Tibayan ang Tolentino family watching from quite... naulit ka. Naulit Okay. ka. Ninita Lindayo Pasqua. Pa-shout out naman po, Pasqua family. Mga madamadumdumnged, tata. Yun. Di man ang Vivian Abalos, ayan, insan Freda Abalos, Oh. Napis, Umaykan Agbuya. Ay, agaw awis kayong kadwana. Ay, go awisan. Kan kami man na po kablawan iti na iti grupo da. Oh. Ayan. Anya ginagan ti grupo dan. Ala, basa Saranay Worldwide bilag ni bilig ti lima. Ayan. Keta sakbay apo ti pinagtultuloy iti programa na pauluan. Awanin, ti pag-reading sa tan. Awanin. Oh. Rayaw. Ni Ilocano. Ilocano adtoy na po ti may nga sunatang isagot kada kayo na ading Marvin. Agor ka na- Hangkag saon. Agasolina kumaha. Okay, sakbay apo ti panagtultuloy ti programa tayo. At tuyo na po ti umaisagot kada kayo na ading Marvin. Kas may katlo nga bilang, ay may kadwa ya. Nagimasay. May kadwa nga bilang iti programa tayo na pauluan. Tartarantain. Rayaw Ni ni Ilocano. Ayan. Agore ka na- Anya ka. Agore ka. Nais pala anak sa ti Danom. Alang nga raw, di nga radapon request ni Manang Joyen nga tapno di ka maili. May laayan. Una yan. Diya ka muna maabot ko pa di Manang. Manipod pa lang dito programa tayo nga napauluan. Rayaw Ni Ilocano. ni Ilocano. Alam, madama kayo lang ako dumdumneg. Iti oras tayo na alas 2:36 ti malem.
tuloy di programa tayo na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Hello, Manang Joy. Sabay ko matang gusto natin nga isa kung ganyan. Lodem diningig dato'y makaamu ka. Akturan na. Hoy. Alaang ito'y anda ka dita at ayunay nagbaetan ta Jakamon nugasanukan musungit malagip na mata Hello, Admin Manilin Rosario Tumbaga. Uy-uyaem kalalakataadwa Di mo kadila marignan Kay ibarat hayat putin ka Tapos si tatay di hunay maila Alagin susurat ko ketin ka basa Ngeno di bangli tarik na At tayal ka tumawag ka Pupurayin tatawag mo biyak ko Tapnon may katandalita ilir mo Bayang ngayet kastuti I love you Sikanan malagit mo Pupurayin tatawag mo biyak ko Tapnon may katandalita ilir mo Bayang ngayet kastuti I love you Sikanan malagit mo Sikanan malagit mo Ayan. Ayan, dahil siguro na po sa kansunatang napauluan. Aha. Tap nun, di ka. Maila. Ang mom Okay. kasamang Marvin. Monitor yo ako. Sir, monitor mo, sir. Monitor Please mo. po. Ipakapoy mo, sir. Takaps. Ag doble-doble ka na nga po nga miniti programa no, Okay. ano ti, chik-chik po. Okay. Kasamang Marvin. Yes? Total adamo lang datay urayan tayo. Agora ka tayo, safety ti microphone. Hello, hello. Nagrigat lakit kami yung brakon aya. Taga Makinilya. Operator, baka dandama yung balsamador ton. Yan, okay na po. Yan, paki-sound check na po, sir. Hello, sound check. Hello. Yan. Oh, yan. So, Ang pagbabalik ni Sir Rodel. yes. Okay. Yan. Wala na tayong social distancing. Please forgive me. Okay. Iti pa nagtultuloy apo ti programa tayo. Hintay nagtultuloy apo ang gibasa. Yan. Katagiti greetings, Yan. sir. Katada ni Sir Rogiamon, Rodel. sir. Okay. So, umuna iti amin ket kay man apo nga kablaawan iti naimbag nga malemi amin apo nga awan labas na nang nangruna apo kadagiti apo nga OFWs kastamet apo dagiti amin nga Pilipino, iti Pilipinas. Ayan. So, hinabol po natin itong programa. Tapno iti kastaket, tumay tayo man na apo makipagragragsak. Yan. Agyaman na apo kini Marvin. Kasamet apo iti programa nga Rayaw ni Ilocano. Ilocano. Ayan. Inimbitaran dakmanin apo nga may agbasa apo ti
messages and dedication. Kan kasama din sir kumantakan doon ito. Ako may ti practice ko. Tayo nga ron ko training akto pa iti uneg tinim nga bulan. Tapos ti kasakit nalaing akton nga may isang singer kas kada kayo. Kini Kuya Ray. Amom Sir Rodel, isang rod nga dati kit live. Anya? Live, isang di tangag practice. Ay. Okay. So nga no, dati sablay nga rod ket awawaten Awan. daratan. Tatno marayray awda ida. Awan. Ayan. Dito natin may papakita sa kanila na talagang live tayo. Ay, correct ka dyan. Mm. Ayan, so, umuna po nga basahin tayo apo ket dati message coming from Sir June Valdez. Kuya Ray, pakablaawak man ti Valdez family ken Bagulyo dita Barangay Kuling is. Ayan, Lalong-lalo na si auntie ko nga ansing nga madama nga agpalpalpa. Ayan, agpalpalpal iti balatong. Ala. Ayan. Dagiti apo iso amin nga taga Kulingis, Kabatuan Isabela. Naimbaga po nga panagsaad na amin kanya idita. Ayan. So balatong nang nangruna apo na imas ti balatong lalo no panagtutudo tatabulan iti Mayo. Ayan. Have friends. Ayan. So from Michael Andam, Yes. pa-shout out po ako, Andres family from District 3, Kawayan City. Madama ak ngagdingdingeg uncle. Ayan, hello po sa lahat ng mga taga District 3 ng City of Kawayan, coming from Michael Andam. And of course, to Presi Abuan, naglamuyot nga boses, insan, miss you all. Kasama Ayan. insan, no? Kasla saluyot. And ito, yung ating mga suki, kahapon na binasa na naman natin kanyang-kanyang mga messages. Yes. Shout out man kini insan kong manang ko, Gina Badival Roderos. Ay, hello po. Thank you, Ayan. man. Thank you, Sansu. Datay aduti naganan. Aduti damdam truck na. Ay, kasi ay. Ayan, agdonar to ti dump truck. Well, Ayan, and of course, coming from Renin Edigpio, naglamiis talaga boses mo ading Yahoo Gold and Voice. Naman. Ayan, Golden Voice. Isal data yun to. Awen, numabalin la ko ma. Baka da Japon siya pa noon. And of course, coming from Alexander Marquez, hello sa mga kamag-anak ko sa Turod, Reyna Mercedes, Isabela. And of course, binabati niya ang Marquez family, Abad family, Kamaddu family. Ingat po kayo dyan lagi. Ayan, ganun ko man guys, sir. Isingit ko man niya kablawan dagiti Badungon family dito na ituro dre na Mercedes. Ay, okay. Kan kasamit dagiti Sulito family dita. Kang kagronaan ni Apo former SB Kikoy Sulito. Ayan, so also coming from Madam Tess Villano, pa-shout out man dagijay padak nga na-lockdown dito ay Kuwait, isuda Irene Villano, Teresa Balacano, nga ipag ko nga napintas ken Bet Tibayan, Joy Ramos, ken Rowena De Leon. Ay, Ayan. ni ipag kong Teresa dito. Oo. Kumusta? Kumusta Agpapares kaya mo na dito? nga napusaksak. Bon. Ayan. And of course, from V25 Abalos, good afternoon, Sir Rodel. Ayan. Hello, good afternoon. Si Kwan yan, Hello, Ma'am Vivian. Si Ma'am Vivian yan. Thank you po, Ma'am B. Iso deta ma'am, ay sir deta ngay kwa tayo. Sponsor tayo. Sponsor tayo nga ganun ba? nakakagawin. Thank you so much, Ma'am Number B, one for sponsor. sponsoring. Ayan. And of course, from Manilin Rosario Tumbaga, agsubli akman nga agbuya kanyayo mga manong ko. Thank you so much sa ading Manilin Rosario Tumbaga. Admin. Yan. Ayan. So, aguma kang agbuya. Kan Uy. kanayon atap no di kastakit. Kan kanayon nga maandi nga iti panagbiag mo. Kin kwa, deta ti may isang admin tayo sunghan niya pumanaw. Ayan. Yes, Thank you sir. so much. From, Joy Kabuyadaw. ayan. Oh. From Joy Kabuyadaw. Wow, thank you so much. Thank you so much, ading ko Marvin. Makapalagip met dagiti naglabas. Apo. Hahaha. Charot ko na met. Keme lang. Charot means Q. Oh. Keme. Oh. Ayan, meron na tayong vocabulary lessons Aha. in
Gay Linggo. Oh. And of course, from Emmanuel Bacani. Sir Rodel, welcome back, sir. Thank you so much. Ayan. Wala kasi kaming ginagawa sa, sa pinanggalingan namin kanina. Kaya, sabi ko, punta tayo dun sa bahay ni Marvin Sa para Rayao. mag-enjoy. Rayao program. Yes. Sa Rayao ni Ilocano. Tapno ti kastakit agtultuloy lat na ti panangipaaymi iti ragragsak. Babayan Yan. iti sa miweng ken dadumapay. Ayan. So from Elizabeth Pagaling Aningat. Ayan. Nanonood po siya. Thank you so much for watching. Kunak. Ayan. Agore ka man, sir. Kunak man na umay ka, ipag. Ay, ipag mo dahil ito. Nabot ngan kan sama, din ba kagawin ka? Napuungan data. Wan. Kung kunami lang day jay. Nagadugamin til hilingem. Han, kung kunami lang jay agawit ka no dikit-dik, umay kalata. You are free to come. Apo. Come. Ayan. And render a song. Oh, yes. Ayan. Tanalaing mala kumanta day takit, Oo. sir. Taga San San Isidro Isidro. Atoy. Ayan. Ijay Sitio. Barok. Amon ti kantay nata, sir, kikwa. Hello, mahal. Hello, mahal. Ayan, from Mia Gahes, pa-shout out man apo kin ni nanay ko, Merly Faustino, agyaman from Baguio City. I'm Mia Gahes. Salamat po. Thank you so much sa Mia. And of course, from Inol Cirque. Ayan. Hello, Sir Rodel. Welcome back. Sir, ag-request nakman ti Till That Do Us Part, sir. Naglamuyot ti boses yon mga idol. Ayan, para kay Marvin ito at saka kay Sir Ray. No nalamuyot ken kwada, kinyak lumamlamuyot pailaing. Ayan, thank you so much, Ma'am Shirley Adop, who is presently watching from Qatar. Ayan, hello there. May santo mga sponsor tayo data, sir. Wan. Si Ma'am Yantik. Shirley. Wan. And of course, from Madam Presi Abuan. Ayan, hi po sa mga tagabasa ng comments. Nagmayat ti boses mo, sir. Opo. Ayan, thank you so Apo, much. yan. Sigan, atin nanda nagprinsipalan. Principal suspect. Ayan, thank you so much. And of course, pa-request man tayo count on you coming from Shirley Adop. Ayan. Apo, apay kakit na antim day tamanong Ray. Kaya Count siyempre, on so you. gamin ti pinangalan nila kay na. Kanyanan. Kaya kinount down. Kinount. Na-countdown. Ayan, from Tess Villano. Wow, nayunan manen ti gwapo ditan abay mon ading gwapon. Apo na yan. Thank you so much. Ayan, dagitoy apo ti kakabsat nga nang ipaay iti request ken messages. Ayan. Tapno mang papintas iti programa tayo ket sapay la kumapot agtultuloy apo ting kay panagbuya ken panagdingeg ditoy programa Rayao ni Ilocano. Ayan. Okay. So, may samanen apong nga kanta manipod kini ading Marvin. Mati sir, request lagi ni Manong Ray. Ayan. Ay, Pinalkang. Pinalkang. Wan, the original. Sir, introduce mo man. Ayan. Malaing ka. So, Apay. daytoy apo ti original nga composer iti Sige. kanta nga Pinalkang ket the original arranger iti kanta nga Pinalkang. Ladies and gentlemen, I'm proud to present to you Marvin and Kuya Ray sa kanilang awiting Pinalkang. Dagitakay. Nagmay ang mga pinag-introduce Oh, na. dagitakay. Naka-English. Hanggang amo Oo. kantaan. Sige nga, Rodain. Oh. Uto-uto. Okay. So, kitain tayo man dito kopya. Mapanan! Ala, abalayan! Nagsasala tayo! Tatalain mo ni Nanang Ket sa lain nyo dahito nga sa miweng na napauluan ng Kaya Pinalkang. kung tuy lubungen, diyak pa'y naramanan, diyak pa'y naramanan, tay kung kunadaananam, bilin day di tatang, ay anak ko inta kadramanan, gayam tay nananam, tay tukmam Pinalkang, ay nakitak tao, nakitak tao, nakitak tao, negti balayo, intaman agi, intaman agi, intaman agi, iuliti kayo, ay anyang nga or, ay anyang nga or, ay anyang nga or, nosti unegyo, nakdakkel tatol,
nagdakkel tatol. Nagdakkel tatol. Bekta lakasayo. Kagitaman Mang Ray. Banat ilubungen. Diyak pa'y naramanan. Diyak pa'y naramanan. Tay kun kunadaanananam. Pilin day ditatang. Ay anak ko intakadramanan. Gayam tay nananam. Tay tukmam apinalkang. Aprosak mantaso. Aprosak mantaso. Aprosak mantaso. Puti pungan niyo. Napo daw talok. Napo daw talok. Napo daw talok. Lopot akinupin mo. Nagadungabol. 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 Sa tapan diling mo. Anak nakatio. Anak nakatio. Anak nakatio. Pisyal ti baryo. Ala bueno kagayem ken kakabsat at tuloy kay nga rod apong agbuy-buya ken dungdungget kadag ito'y nga sa miweng dito'y Rayaw ni Ilocano. Nabayaga kun tilubungen. Diyak pa'y naramanan. Diyak pa'y naramanan. Tay kun kunadaanananam. Bilin day ditatang. Ay anak ko intakadramanan. Gayam tay nananang. Tay tukmam apinalkang. Gayam tay nananam. Tay tukmem apinalkang. Rayaw ni Ilocano. Ayan, nagkimaslak din apo titok mem nga pinalka. Wen, sir. Ayan. Nakarkaro dati ito, birabit nga tulit-tulit. Wen. Tukmem nga inala da jiwaig. Ayan. So thank you so much Mang Ray kat itanga kanito ket tayo manan apo nga basahin dagiti messages nga impaayo apo coming from Elizabeth Pagaling Aningat. Madama manen tibuyak pakibati humantay dungdungwek nga ina nga ni Chris Teta Pagaling. Yan. Sagutan man ading Marvin ti kanta nga Isprikitek. Apo, Isprikitek. Napintas sa daytoy Isprikitek. Instrumental sa DJ, sir. Ayan. And of course, coming from Buridek, pa-request man mga idol jay sukatin mo. Thanks. Nako. Ayan. Sus na Daniel Mait sukat. Sukatin mo. Sukatin mo, napuno. Yan. You measure it. Kung ano nga tati sukatin na. Ayan. Bahala na kayo. Ayan. Mangrukod. Wen. Ayan. Baka kahit na may titinakal. Tinakal, oh. May met ka no dinangkal. Tidelikado ng mga lupyas. And of course, from Mia Gahes, pa-request man jay ana atoy agnanayon nga ay ayaten ka. Nako. Salamat Oh. from the city of Baguio. Wow. Agnanayon nga ay ayaten ka. Apo. I will love you always. Diba? Mayatlat ta, madam. No, dalakag kumatay singer mi nga babae. Ya. Wen. Ayan. Reserve. Ayan. Reserve. So coming from Renin Edigpio, kasano ag-sponsor mga sir? Kasano kano apo Marvin. Ala. Thank you so much. Ayan. Sir, no kayat mo timang sponsor, IPM mo lata ni Marvin Agnen. Wanan reventor lagmay. When no reventor lagmay. PM na kami lang, sir. Yan. Ta may bagami dagiti Chera. And Apay of mo may course, baga-baga. Ah, Apay mo may baga-baga. messenger to kanulatan. siyempre, messenger to messenger. No, J messenger ko. Siyempre, panunutok to naman kupit ko. Ay. Sir. Kuha kang Ruden. COVID-19. COVID-19, hanga COVID-19. Wen, ya. han. Ayan. Kung kunami lang di apo, dati kay programa tayo, adan to apo dati ti transparency na. Wen. Apo, anya day jay. Kiti number one apo nga kang runaan ti amin nga rason ket tapno mangted daytoy apo ti ray aw kada kayo amin. Ayan. Ayan. And of course, coming from Corpus Janet. Ayan, parang itong si ma'am ito Yan, hello yeah. watching ay hindi. Siguro pinsan niya. Wen. Kasi hello
watching from Malaysia, sabi niya. Ay. Kapangalan niya kasi yung kasamahan namin sa sa school. Kwa sir, kambal na. Mabalin. Di dala nagamam mo. And coming from Shirley Adop, imbagla pagikat banbanog mi ditoy nagmayat nga dinggen agita boses yo. Wow. Thank you, Agyaman Madam kami, apo. Shirley. Thank you, auntie. Madam Balsik ditoy mga sir. Ayan, Presi Abuan. Ay Apo. Marvin, tatay nagbalsida. Siguro napimpintas no pagsalaan tay mamot ida di chacha. Alawan sir, sakto dati nga request. Ayan. Tatay request, Oo. tatay number 1 nga sponsor tayo ni Ma'am nga Vivian from Switzerland. Okay, chacha nga, Oh, chacha pulipol. Oh, Chacha Pulipol. Di Ayan. kaya ano nga ka chacha. Ata ni Ma'am Vivian, Woy. B25 Abalos. Ayan. One. So, nice one, Kuya Ray. Thank you so much, Ma'am V. Tika- And of course, nice song, Ray. Sabi niya, nalaing nga MC ni Sir Rodel. Ay, thank you, Madam. One. Thank you so much. Malukoy namin yung kasaran. Nasanayak kami, Ma'am Tiburnitan. One. Kasaran. Okay, tipa, sakbay nga agtultuloy tayo katagiti greetings. Oh. May sapay apo nga sunata, babayon kini Sir Marvin Agne. Ayun. Ayan. Naging sir na kon. Dito imot lang programa tayo na pauluan. Ray Au. Ni Ilocano. Ayan. Ala, bueno kagayem, ket kakabsat. Alain nyo na po, tagitipan patek yun di biyak, ket salain nyo dahil ito'y chacha. It's a chacha number. Napana nagpasyari jay downtown Adda nasaba Kua balasa Kini dayak idikan nigit Imisem nakasamsambi Oho. Victoria tinagan ko kinunana Ala ka. May! Ilan ni Marvin? ko ni Victoria itinagbayag Uray kasta ibanag na inanusa Ket dimteng ti aldaw Napalaos iragsak ko Ni Victoria inaklunan to'y ayat ko nag-asaten When naggatas tunggal aldaw naglabas Tunggal adda ni Victoria itiden na Ngem malas ti amin na malas Inangawnak ni gasat Ididimteng ti maysa pasama Idi na pana nagpasyar ijay balayda Nitatang na di inak nakasarita Ay baro pasensyakan Taawanin ni Victoria Intaray day adi akaroba Naunaan sa Magkama kayo pala nga po Dumdumleg Dito programa na pauluan Ray Au Ni Ilocano Nasakit, tinakem ko itinapasama Ket namrayag, naginom iti ara Tigasak ko sinang sangitat Taawanen ti liwliwag Ni Victoria ket awanen dito'y den na Ayan, nagkasamot daytan. Labas iti aldaw bulan kentawe Ni Victoria nadamag kuwa simang pete Dagus kuwa sinarungkaran Mailiwak unay kenkwanan Ngemat damit ti ubing nga kadwanan
Dati nagpatinggaan daytoy kantak ti istorya maipanggep ken aya tanag sublin ti liwliwa ni Victoria Sinubliana tubitin ka dublema denggen daytoy kanta tubitin ka dublema denggen May. daytoy kanta. Iyan, okay. No, bitin ka, dublem nga dinggan, dahil ti kantak ko na nakain ng asawan. Agsubliman data kantan. Wan ang MG to YouTube ay Ayan. Kung ako na paulit-ulit latan. Ayan. Agbasa ka ti greeting sa Manong Ray. Okay. Anya ti ko na data, sir? Ayan, so nalpasan na po ti chatcha number. So adu apo ti kas makita tayo apo dagitoy messages ditoy ket adu apo ti naray-rayaw iti kanta ni Marvin. So Ayan. sabi niya dito, coming from Junior Balacano. Good afternoon sir, pa shout out kami man ditoy balay madamang gininana nga naggapo nga naglako ti gulay. Wow! Sabay agbuybuya ti programa yo. Thank you so much. Pa-request man jay hello mahal. Thank you so much sir and God bless po. Apo. Ayan. Naglako ka gayam ti gulay, di kayo nagpadawa Oo. dito. Kadagiti amin nga po nga gini na dito na di tayo na ibanda ti laod. Happy watching mit kada kayo. Ayan, no dalaod, adamot Damot daya, daya. abagatan kun Amyanan. amyanan. Okay, coming from Olivia Ramos Agtarap. Oh, ipag ko. Pa-shout out nga Kuya Ray sa asawa ko at anak ko dyan sa Tagaran. Ayan. Oh, Nyor, paspa-set out na ka ni Bakit Mau, ni Joy. Kumusta kay kanot ta? Di anak mo nga ni Lovely. Ayan. Ken, syempre, nagapupay ken ni Kuya Bernard Dasalia. Thank you so much po. And of course, from Joy Kabuyadaw, wow, nice song, Kuya Ray. More powers to you, to your show. Rayaw ni Ilocano, madik maumumang, agbuybuya, ken agdingdingeg, Manong Ray, ta makapayayo, makapaikat ti bannog, kalkalpas ko nga naglaba. Ayan. Ayan. Ore no hang asyak jikim mantasi ka, mayat. Naudi da ito'y internet connection. Naudi. Gonggonam. At syempre, coming from Davi Kalem Alconis, Ayan. kakasamit nga boses, kasidi, apo kakanta. Ayan. Kasi di ka nun naramanan. Kasidi. Naramanan samot din tayo CD. Oh. Thank you so much sa Davi Kalem Alcones. And of course, coming from Linpu P. You really prove that life is beautiful. You never fail to inspire us, adding ko Marvin. God bless you more. Yan, thank you so much po. Ayan. Ngayon maawan na watak. Ayan. Ipaawat mo man, sir. Nandiyan tayo Ayan. ng asawin. So, ay pakaamom kanono kasanuti kay napintas ti biag. One. Ket agyaman iti kaaduan ta agtultuloy iti panangitid mo ti inspirasyon. Ayun. Ayan. Kunak lang adi Manong Ray, namati ka man eh. Hamom ka di nga fluent nak English, agdamat ka Ayan. English tay Tagalog ko. Hanay. Oh, Kuya Ray. Okay, coming from again from Elizabeth Pagaling Aningat, ket kastamet ding ilab ano toy? Iablatam ti kanta dagitoy adda ditoy nga agbibuya kanyayo nang nangruna ken ni Papa Legion Aningat tay kanuman damong ayat. Apo. Wow. Hello Legion. Aman, kayang-kaya ni Marvin. Thank you so Asa. much for watching. Dahil tangamin ti kwa, dahil tangamin ti insagot ng sa kanini antik nga Carmen. Ngim jak amo no da kanta ka sa din. Ama, nada. Amom ti kanta idi pa lang uno nana. Anya. Apartment number 9 kasi day. Ay, apartment 9. Ngim tatan number 49, room 401, 402 ko Ayan. So coming from Rubilin Baligad Madriaga Herbacio, pa-shout out man Hermano Ray Madriaga family, ditoy iden San Manuel Isabela. Yan. Ken pa-request na rin Lovers Moon nga kantain ni Ading Marvin. Apo Thanks na yun. and God bless. Talaga iso nakasaang daytayade. Hanga din Sir Noel. Ayan, hello sa aking best friend
si Sir Noel Babaran. So, Manong Ray, ano nga tanong pagsaritaan to mo dati bisita ta Isong araw. Mapanglesan. Mabain ka no. Mabain ka no. Haan, hanggang babayin Ayan. sir ta talaga nga dati show tayo. Para ka dati amin daytoy. Kahit Tagalog sir pwede. English. Okay. From Ma'am V, thank you mga sir. Yes. Ayan. Alang nga Rod, i-introduce tayo man yun dati bisita tayo Ayan. dam ni Sir Noel. Into ka no maminsanin. Ay, itong maminsanin. Ta mga ka no pa'y tibuelo. Ni Sir Noel Babaran. Oo. Ayan. At syempre, kunin ko na rin yung pagkakataong ito para i-greet yung aking mga kababaryo dyan sa Nungnungan Uno, City of Kawayan. Ayan. At syempre, ang aking best friend na si Councilor Gary Galotera. Oh. Uy, ni Ayan. Sir Gary, ni When? po SB, Gary Oo. Galutera. Ada yung baga na kanya may dito, sir. Ano, kunana? Ni Sir Gary. Kunana nakikit. Ala, babaan niyo takukak to tigasyon. Kunana. Ay, mabalin. Baam ta iriing kunto. Alaman, sir. Itapik kunto isuna. Wan. Nagkadwa kami. Hamula isip-sipat sir ah. Ay, we. Kabaka agbabawi. Wan. Bes nagbalin nga gas, agbalin nga danom. Tidakis na din ako na ito yung Bornal. Anya ko nadatan sir. Okay, coming from Tess Villano, kablaawak man ni Nanay Ising Balakano dita Pakistan, tamok nga agbibuya itaket. Wow. Yan. Nanay Hello Singat. sa Oh. mga OFWs ng Pakistan. Pakistan. Kasamit apo jay kaanakak ni Rowena Iniego Yan. Rania. Mm. And of course from Bibian. Ma'am V, Daddy Byron Concepcion, may kanlakay, dinggem atoy Victoria, nga paboritom kantain. Apo na yan. Ayan. Ano dyan kan tamon kini Kwan, kini Daddy Byronen? Kasano? Byron di nagsagsagiden. Tanasakit pa'y lating lolo na yen. Apo na yan. Oray no rakrake montoy rarakrakan. Di barantillas si silang ko. Oy, sanan. Ayan, gabay at Ayan. gabay ng magulang na kailangan. Sa palimiti parakrak mo. Kunak na ibagampay di bait tibati kuleng. Anin. Ay, ayan, coming from Marivic Arellano, hello watching from Abu Dhabi. Hello Ayan. kasinsin. O sige, agbuya kay Lata. Bareng na may danto may salat mga may purwa iyo ya. When? Wan. From Madam Shirley Adop, thank you so much for watching. Again, coming from Sansu, request man apo tay agbabaket para kadagiti agbabaket dita. Apo. Ayan. Amuda nga talaga ti pyesa na. Oo. Kinamuda mo lang agbabakit ka. Apay kas jay. May mayaton nga agbabakit kaysa aglalakay. Ay, Gusto. Ayan. Okay, coming from Marivic Arellano, kaririing ko, agyaman nakta, nakahabol nak, uray nakla, namurmurayan adagos. Apo na Ayan. yan. Yan. Kaslakam la kape. Oo. Kwa kami, 9-in-1. And of course, coming from Ruth Valdez Harque Mendoza, wow, galing. Hello, Sir Rodel. Thank you so Wow. much and good afternoon. Okay, sakbay ngagtultuloy apo dagiti request tayo. Ken greetings tayo. At yung mananapo nga may mangipay na ading marbiniti na samit nga samiweng. Nga may na ipakayabkab, ipakasiplag kada kayo. Kaslamanok pa na may amon. Dito yung matlaang programa tayo na pauluan. Right, aw, ni Ilocano. Nagrigatan, binigladak namin. Aw. Ray, aw, ni Lucano ko nang Rayaw ni Ilocano. agbabakit ka. Ayan. Dati nag-agisent to bigat iti sponsorship na. Ayan. Ni kasinsin ko nga Sansu Sansu. Agne. At Dan, adya lang apan mang resiben. Ay apo nagmayatan. Uy. Han ngayon pagkangkantahan ni Daddy no ko hata talagang mapilitan kaya sponsor. Idukit-dukit na nakuha. Anya, naka-ready kan? Adan. Na. Oy, introduce mo. Bueno, atuyan na po, tayo muna. Muna nga bilang nga. Sumarno nga bilang para kada kayo amin nga may pasiplag kada kayo nating Marvin. Kaslaman ka eh. Kat nga ro, ti oras tayon, papagayam.
Ayan, alas 3:09. Ayan. Dati nga rin dinapot ay kanta ka na panguluhan. Philippine time. At mabakit. Rayaw ni Ilocano. At dakinak na sama. Bumakit ngem nga laksa. Inis makakit kimigmat. Nagkibayo di kaundak. Nugilangan timid pauni. Di pa maginawaw 60. Ang tawen santi 80. Lungaw na pailang magtagargari. Umakit na agpaiso. Napigsapay lang inababato. Makaalino ipatong na. Makaparuso pa'y laking nina. Ang babaketa isukon ko na dakaliya. Uray manuy uyawenda. Kidamerik na tuy marik na. Ang babaketa puno nga ang babaketa. Kidang amin na mutiganas. Di bakit akain na yan ayan. Di pumatoy iti bakit. Kaskala at datlangit. Awan sa pulim tikin na sampit. Arakot na kentin na get. Ibakit na kolkolbet. Nababanglu awan mintis. Uray no kuribet bet. Awan sa pulim inakinagaget. Dakil ariro tay kung gunada. Nga amoy gatas di angot na. Di bakit ang karuman sa nagpaituma ti pagkat na. Ang babaketa isukol ko na dakaniya. Uray manuy uyawenda. Kidametrik na tuy marik na. Ang babaketa puno nga ang babaketa. Di dangami na mutiganas. Di bakit akain na yan ayan. Di umatol iti bakit. Naskala at datlangit. Awan sa pulim di kinasampit. Arakot na kentin na get. Di bakit nasinisimpet. Nabambanglu awan mintis. Uray no kuribet bet. Awan sa pulim inakinagaget. Dakilariro tay kunkunada. Nga amoy gatas di angot na. Di bakit ang tarungan sa nagpaidoma di anggot na. Ang babaketa isukon ko na dakaniya. Uray manuy uyawenda. Kidametrik na tuy marik na. Ang babaketa puno nga ang babaketa. Di dangami na mutiganas. Di bakit akain na yan ayan. Di dangami na mutiganas. Di bakit akain na yan ayan. Rayaw ni Ilocano. Ayan. Okay, dagita ka nagsasamit nga boses. Dahil nga tapos di ka Babakit. Nagganas laki din na Kuya Marvin. Yan, thank you sir. Okay, from Marlon Tumaneng, naimbag nga malem mo ading Marvin. Yes, sir. Ag-request nakmantay siksika. Apo. Salamat. Awan teka And of duet, course, sir. from Rainin Edipio, please man, request man kanta tapno di ka,
Maila. Nalpasin. Ayan. Napo. Tay sagot ko man kini Ate Davi Kalem, dita Lebanon. Ayan. Ken Ate Norma Keha, dita Canada. Thank you po. Sir Marlon, request mo nga siksik awan ni pare JP nga kajuet. Sa Ayan. Palyamlatan, sir. Okay. Okay, from Nancy Roque de Vera, pa-shout out man mga idol, watching from Jeddah, Saudi Arabia. Makamurmuray talaga iti programa yo. Pa-request po ulit, laglagi pem, awan nagkurangak. Apo na Di ko po narinig, mga Ang moda idol. talaga, sika. Thanks, God bless. Sir Rodel. And of course, coming from Richard Pena, hello po, itiraman Brad, kay Lala, anatoy? Tay. Kay Lalaeng na. Kung ano met? Kalalaingan na. Ay, kalalaingan na. Okay. And of course, same. Kumusta kay Met Dita Isabela? Okay kami lang apo. Kasi ni apo ket nasalun at ken Oy. nakaradkad kami lang tamet. From Ross Ann Garduque Sinardo. Hi po, gandang hapon po sa inyo dyan, watching from Dubai. Yes. Hi Sir Rodel, I'm happy to see you there. Apo. Bayaw, pa-request man, all my life freeze. Ayan, thank you so much, Rose Ann Garduque. Oo na yan. Okay. Amom data nga tao kit kwa Sir Rodel. Managtulong mo lang data. Ay, kasta ayan. Sa bagay, kitakpay lang da ito'y tono, iti pa nag-text na kat na singpo. Buwan na kasing singbot. Ayan. May santumat lang siguro data nga mga sponsor iti programa. Wow. Nang agsardeng. Ayan. Another message coming from Dina Domisil. Yan. Hello everyone, especially to Sir Marvin, coming from Switzerland. Uy, Mavina, Ayan. kumustan? And of course, Balitak sir kit, dagiti taga Switzerland kit na puy-puya da. napuyat daga po kanyayo. Nakabasol kami. Imagine him, 8 to 12? Yes. Ayan. So, 8 to 12 da nga nabsog, timat mata dati kabubuya kada kayo. Ayan. So, thank you so much from Madam Dina of Switzerland. Yeah. And of course, coming from Richard Pena, ag-request nakman apo iti may isang sunata, daytay pumatpok ko na naman. Tay tumapok. Pumatapok. Ay, Pumatapok. pumatapok nga balse. Apo. Thank you. Yan. Talaga nga gifted person ni Sir Marvin coming from Madam Dina Dumingsil. Thank you, ma'am. Thank you mga boss. Galing. Sansu, kunana. Thank you so much, Sansu. Thank you din. And of course, coming from Marlon Tumaneng, ag-request nakman Pai Ading Marvin, tay man Damong ayat. Apo. First love, kunana. Apay. First love. May met siguro tay may kaduwang ayat. Ay. Delikado. Aping araw te ismisim ka. Ape ko pa. Ape, nalapa. From Emmanuel Bacani, permi talaga voice mo Sir Marvin. Quality talaga, di man lang nagbalbaliw. Garabi Impact kasi. na. Ayan. So, han ka nga nagbalbaliw, ti impact ti boses mo. At take note, naglagay pa siya dito ng 100%. Opo na Ayan. yan. Isang daang bahagdan, bongga. Ayan, alahon. And coming from Ma'am V, V25 Abalos, good morning, manang ko, Dina Dumingsil. Ayan. Wow, naglamuyot. Boses mo, Sir Marvin. Thank you so much. Coming from, again, from Madam Dina Dumingsil. Hello, Vivian Ading. Enjoy watching. Ray Auni Ni Ilocano. Thank you so much for watching. And sabi niya, nice one, Sir Marvin. Mayat jay lyrics mo from Ma'am V. Ayan. And of course, sabi niya, I love Isabela. Ado nalalaing nga musician. Nagmayat kuma, iti umay makisala, no awan ti corona. Thank you. Awan. Nagapuki ni Mang Richard Pena. Umay kan tumanong tagbabalsi tayo. Ana, Wan. iranam ti adda ti Pasken. kasaran. Wan. Pasken. Patapukan tayo man ti salunan. Aglalo no ni Sir Rodel iti nag-organize iti kasaran. Wen. Mayat. Okay. Manipod cater na. Taga ni gamin ni Sir Rodel kompleto isunan no Strike agko anywhere. Tilang kurang kanyanan among ti kurang laki ni Sir Rodel Manong Ray. Nya. Nobyo kin nobya. No. Agpadiak. Ayan, from Dina Dumingsil. Shout out from Switzerland. Vivian Group. Thank you, mga idol. yan. Thank you din po. Dede kwat dede grupo da Manong Ray. Dede Aha. bil ano na ay. Saranay.
At ini, di grupo dani. Ayan, tabasain tayo man dito yung Grupo. grupo. Saranay World Wild Bileg Tilima. Ayan, nagpintas mo. The Power of Five. Five director siya. Ayan. Thank you so much. The Power of Five from Switzerland. And of course, from Daddy Byron Concepcion. Thank you kada kayo, sir, na imbag nga daw yo. Amin nga awan tilabas na. Kasamit Kasamit king keng kakuya. From Presi Abuan. Still I'm watching. Nagpintas talaga boses mo insan. Mana. Okay. Okay, from Mang Remy Mauricio. Hello everyone watching from Switzerland. Talagang nagsisweet na gito nga taga Switzerland. Siyempre, sir, sweet. Sirland. Oh. From Rainin. Ayan. So, mag-subscribe naman po kayo sa aking YouTube channel. Just type Rodel Reyes sa YouTube channel. Anyan, sir. Ayan. Sikat ka pintasan, Jai. When? Doon kayo, Jai, eh. Nagadong nga Rodel Reyes, dyan yung makita yo, ti Rodel Reyes na kapupuneran. Kini-plug tamo din sa rita tayo, Kwamon. Dahil tayo business mo. Nga, Ayan. Rodel's Catering Services. When ngem awan ti catering services tata gapo da ito'y COVID. COVID, Iso nga dagiti nakatransak ko apong agkakasar. Ket agan anos kay apo ta kasi ni apo ket mapukaw tumet laing da ito'y nga virus. Ang nga bali, sir, no, Yan. hanga forfeited, dagitay down da. Ay haan. Aoy. Kailangan na maging maganda ang transaction natin para patuloy ang kanilang Nice pagtitiwala. one. Nagmayat man, sir, no, si Kasjay ka. When? Kat, ora siya, sir, Kasjay ka man. Okay. Okay. Sakbay ti pinagpatpatuloy tayo apo kadagiti request. May sama na na apo nga bilang nga isagot kada tayo man ni Ading Marvin Manay. Agne. Oh. Binawian naktatay. Wen. Bawian da ka mo tata. Tisunatang na pauluan damo ayat nga request Yan. da dito ni San Isidro Kawain Isabela ken dito ni Ingud Norte. Ayan. Isabela. Request ni Sir Marlon Tumaneng. Yan. Manipot pa dito yung programa tayo. Napauluan Try out. ni Ilocano. And of course, thank you so much kay Kagawad Byron Concepcion. Ang buy-buya kanot ni Apo Kagawad ko na ni Mang V. Ilagi mo dyan may lipa, nangipa ay tirag sa kaunggan. Ni ayak italiming, tuirik na wensi ka, tida mo nga ayak. Ingganat mauyos tuy biyak, nagbalin ka na basit kaniya, uray awan kan kasman, marikrik na tibara arakok mo kaniya. Nahigat di manglipat, iti damo nga ayat. Ayat nangiba ay kaniyan, iti umunaragsan. Ayan. Iti pa nagtultuli apo ti dito programa. Try out. Rayaw Ilocano. ni Ilocano. Lagi mo dyan may lipat, nangipa ay tirag sa kaniya. Ni ayat italiming, tuirik na wensi ka, tida mo nga ayan. Ingganat mauyos tuy biyak, nagbalin ka na pase
umuna aragsan iti umuna aragsan. Rayaw ni Ilocano. Tuloy kayo pa lang ako, Kuy Buya. Iti programa nga Rayaw ni Ilocano. Ayan. Okay. Nag-submit date nga kansyon ni Marvin. Okay, dahil nga dapat yung sagot tayo kadagiti taga sa Isidro Isabela kay na nga Danis Isabela. Okay. Good. So, of course, Okay. Elizabeth Pagaling Aningat is Yes. still watching with us. Sabi ni Janet Kerpus, hello mga kasaranay nga padak Okay. nga madama agbuybuya iti daytoy nga live show iti Yes. Ray Out Ilocano. Ayan, so daytoy apo ket programa ti Ray Out ni Ilocano. Ilocano. And of course, coming from Remy Mauricio, pa-shout out man dagijay family bulusan ti dangan Reyna Reyna Mercedes. Mercedes. Ayan, so kaya't kuman apo nga kablaawan amin nga taga dangan Reyna Mercedes Isabela. Yes. Adu apo iti nagbaling nga kliyente tayo dita. Good afternoon po sa inyo lahat. And of course, hello Switzerland, sabi niya. Ayan. And coming from Marlon Tumaneng, sa Rodel, may mayat tay damo nga ayat. Tay ano toy? Tay kunada nga Ruden. Ay, oo. First love never, dies. Po na yan. From then you experience the feelings called love. O, diba? God bless you more, Sir Rodel, adding Marvin and Kuya Ray. Thank you so much po. Okay. Sa bagay, first love never dies. Never dies, kunana. Okay. So, agtultuloy nga ron apot, intay pa nagbasa kadagiti request and dedication nyo. Kasama pa isa nga kwa nga inakman ga mapagyamanan dagiti DJ Apo Facebook and YouTube uploader mi ni awan sa bali na din ni Tonyang. Tonyang agyaman kami ata ni manipod ng rugilete nga programa nga ikit adakalat nga nakaalalay. Yes. Kan kasama din ken ka sir. Thank you mititi advice mo. Hello, Tonyang. Gananos ka, tay nga rod kunada, tinaanos. Kuka niya po Diyos. Dakil pa'y kukwana. Ayan, coming from Ma'am V. Good morning sa maganda kong inaanak, Jerpy Braggs. Ano to? La Cesar. Sabi niya, thank you for watching. And of course, from Marlon Tumaneng, nagmayat talaga ti boses mo, ading Marvin. Thank you sir. You are truly blessed, ading ko. Continue Thank you, sir. inspiring others. God bless you more. Yes, Always here, Kuya Marlon. Thank you so much, Kuya Marlon. Sir Marlon, sabay Ayan. kumata makapasyar kan tumid iti programa kit guest ka. When? Iso nga itapay laang ket ag-practice kan kuyang. And of course, coming from Jeanette Corpus, Mr. Marvin, wish ko nga mabuya iti panagkantam iti personal. Makaliliwa tayo ita boses mo. Thank you, ma'am. Ay, no kasano apo ti kinalaing ni ading Marvin, nalalaing apo iti personal. Grabe. Yan, subok talaga yan kasi sila yung aking mga katuwang sa catering services. Ayan, from Richard Pena, apo damagik man no mabalin ti ag-request ti guest you dita nanumo nga show you. Singers met laing ti band. Ay, pwede. Mabalin. Oo. From Glenn Dalacar, Gahes, Agabaw, makapabangar Rikna Aboses. Thank you so much. And also coming from Diana Fernandez, pa-shout out man dagijay family Tanya at Fernandez dita San Antonio, City of Kawayan. Salamat po and God bless. Pa-request po, just ain't enough. Ayan. So, also, coming from Verna Almasan Teves Marzo. Hi, Sir Rodel. Hello, Verna. Good afternoon and God bless. Coming from Joel Bitantes, pa-shout out man met apo watching from Santiago City. Ataman Asunata, lamig talaga ng boses, Sir Marvin. Yan. Di ko kada mo nga in freezer ko ti talokal daw di dyan kanta. Tatno lumami. When tatno lumami is. And hello to Diana Fernandez. Ang replying to Diana Fernandez, love just ain't enough. Ayan, madam, Ayan. pasensyakan taon DJ singer tayo tata. When? Barbaring no, adadanto no sumarno nga pa nag-show me. Yan. Dati tinarigat taon DJ babae nga kanta kami.
Awan kami ni Admin Manilin. Ano ba, sir? Hello, hi Kuya Marvin at hello po Kuya Ray. And then, umayag to a guest dita inton bakasyon ko next year mga sir. Sabi ni Alawan Ma'am la. V. Alam na Alawan may la. may data ating umay kanto. Wen, ma'am. And of course, from Sir Marlon Tumaneng, haha, Jack amo ag kanta ading ko. Han, Baka agsubli no kuha ni Ambo. Mga asim Ambo hanggang umayon. Answer, oray, kwa ka lang. Agbasa-basa ka tigiti message tayo. Yes. And of course, coming from Marites Flores, pwede na po yung she's gone. Thanks po. Ayan. Delikadong sa- She's gone. Pimanawon. Okay. Isawanin. Okay. Again, coming from Ma'am V. Hello, Madeline Naranha. Thank you for watching Basang. And of course, sabi niya dito, pa-shout out man Sir Rodel, madama akpay lang aglans mangan tayo. Ipadalam lata day si Daimon ading Clarissa. Ayan. Clarissa, ni Admin. Oh, jika duwatay ni Ay, ni Admin. Kalman. Oo. Nagsapa ka nga mang rabiin. Ay, ibangal daw. Thank you so much. Ana si Daem. Tinaimas nga si Dain tatakot tinimtim nga sa luyot. Tapos nagaduti bawang na. Kin dadatry Ayan. tinabanang. Unang tinunong nga bangaws. Oo, tay tinggal. Tinggal. Ayan. Uray mo lang malipatan ni katugangam. No, wag si dakati sa luyot ken tinggal. Ayan, Idol, tay request ko nga'y Rest Your Love on Me coming from Jun Valdez. Ayun, nalipatan tayo Ah. madayag pa ito. And pa-shout out Jai Barangay Faustino Kawayan, sir. Lalong-lalo na dagi Jai Family Valdez ken Harkyo dita Barangay Nungnungan 2. Aganad kayo amin dita. Thank you so much Ruth Valdez Harkyo Mendoza. Ayan. Okay, agtultuloy nga rod aputing kay panagbuya dito programa Rayaw ni Ilocano. Ket no kayat yu apo ti agi patulod ti messages mabalin lata apo ta basahin tayo dito programa. Sa medyo nalawa pa ba si Ayan. Paseo? Sardinas nga puraw si Daek ko ni ading Clarissa. Ayan, naimas dayta anti stroke, anti sakit ti puso. Ada ati na pintas dayta nga ko nga pampalusog sa Oy. katawan. Sardinas nga puraw. Okay. Dati ko natin sir di kanta nga na pauluan, Rest Your Love on Me, nga request da di Paustino Kawayan City. Yan. Oh, dakay nga taga Paustino, dahil ito yan po ti request yo. Baby, you don't know me any more than I know, and I wouldn't blame you. Ayan, so also dedicated to Clarissa Bulan. Sabi niya dito, happy 5th wedding anniversary sa amin. And it touches me much more than I can say. You know I hate to think that someone would have hurt someone like you. And if I was in, I'll be right by your side. Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket. Rest your love on me, lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket. Rest your love on me, saw you in the corner from the moment I walked in. Saw your lonely face across the room. No, I won't forget, and the way it might have been. I need you have to leave you so soon. You know I hate to think that someone could have loved you more than me. And if the times like this, I'll be right by your side.
shoulders, put your worries in my pocket, and show love on me Ay, aw, ni Ilocano. Ayan, thank you so much sa Marvin. Okay. Ti oras tayon gagayem ken kakabsat ket alas 3:36. At dapat 24 minutos kakabsat, ngayon tayo pinagkakadwa. Ayun. Ayan, kuna ni Ading Clarissa Bulan. Pabati naman kami ng asawa ko. Happy 5th wedding anniversary sa amin. Request ko man ta ikaw ang dahilan para sa amin. Apo. Ayan. And of course, coming from Richard Pena, okay, adugamin ti mabuybuyak nga taga Isabela. Yes. Naganak man laingen tay may isa ni Apple, agyamanak ti adu apo. Ani Apo. Ayan. Hello, ading request nak manen tay man on this day. Agyamanak ko na ni Marlon Tumaneng. And of course, kumusta amin dagiti kababaryo dita San Antonio na imbag nga malemyo amin, aglalalo dita Purokdos. Hello sa lahat ng mga taga San Antonio, City Yes. of Kawayan. Coming from Glenda Lacar, Gahes, Agabao. Ayan, pa-shout out man daytoy among ko nga pukkaw kunana istorbo pa nagbuyak kada kayo nagimas duraben. Ha ha ha. Joke lang. Hamudurduraben. Guyudum kiti tagbuya mo ito'y programa. Okay, coming from Edwin Crisolo. Sabi niya dito, bagken ka adda sardinas mo, syakket bagoong. Kamatis ken innapoy, kilabban pa iti pangrabiik, idol. Klang. Ayan. Naimas dayta, dalakit diti bagoong ken kamatis. Talaga. Ayan. Yan, kahit kumapay. Hello, si Ading Bet. Kahit kumana po nga kablawan, dagit nga makaringgor di tarwar. Umay, dagitan sa dagit singer nga may kanta. Ala, thank you so Oh. much. Adatin tugot na nga bibingka. Oo, kita mo. Dati sponsor tayo nga kwan, bibingka. Okay. Thank you so much. And also coming from Jewel Bitantes. Yes. Ag-request nakman Sir Marvin tay kanta si Siwit. Apo. Request dagitoy kakaduak, ito'y trabaho. Salamat and God bless kada kayo. Yeah. Ayan, coming from Jo Marie Obiña. Ang ganda po nung boses nyo po, idol. Ni Sir from Rodel. Kapelyan, Ilagan. Okay. Yan, kahit kuman ka kablaawan, gayam dita po, na birthday, kakasana. Dita na San Lorenzo, Ilagan City. Kablawak man ni datay gayam ko dita nga adam lang ti sound system na ni Jobel. Ti Jobel Sounds and Lights. Ayan. So, kunana ni Clarissa, na yung imas kano ti si Daun tayo. Anak man si Ayan. dami. Ti si Dada damdamakot ko Ararawan. Okay. Fred Abalos Nepes, ang galing naman ni Sir Marvin. Thank you Agayatak no kwasta timang mga kung nanayon. Watching from South Africa. Apo na yan, Ayan. sir. Sige, agayat ka lang ading Freda. And of course, coming from Marites Flores. Yes. Ang ganda ng boses iyo po. Pwede po she's gone, please. Hindi po natin kasi abot yung shishgan. Yes. Kaya wala And po tayong shishgan. pagdating na lang ni DJ Klang at iba pa. And of course, coming from Jo Marie Obiña, I feel in love in this music. Yes, you need to be in love. Kasi, no agayat ka kano, ayatenda kamit. Okay. Ayan. Grabe, naglamuyot nga boses. Coming from Marivic Arellano. Thank you so much. Thank you so much. And of course, coming from Remy Mauricio, naglamuyot nga boses, Sir Marvin. I love it. Thank you po. Ayan. So, another message coming from Diana Fernandez. Pa-shout out po si Betty Basubas from Disimuray, City of Kawayan at sa lahat ng family Basubas dyan sa Disimuray. Ken aminin nga kabagyakon. Salamat po and God bless po. Request po Islands in the Stream. Apo, Salamat po. Ayan. Kan kasamitan nga kahit kung kablawan dagiti family basubas iti na purok tres. Kang isuda kagawa former kagawa purong basubas kini dati nagagat na anus unay nga technician ko lang ditoy ni Bro Greg.
Ayan. Dati, pwesto na walang dito na ilagan. Okay. And of course, coming from Maribig Arellano, kumusta kayo amin ng Tita Manong Ray? O, Mang Ray, Okay ano? lang, ayos lang ading ko. Ngayon tayo request na kanyam. Oo. Request ni Klang. Anya, Jay? Ikaw ang dahilan. You are the reason. Mabayag sape, ha, Jay? Iyan na yan. Siya na yan. Siya na yan? Okay. So, antabayanan nyo apo, ti panagkansya ni Mang Ray. Okay. Sakbay nga rin dapo hintay tultulit, pinagbasa ka tigiti greetings. Oh. May isa man na nasunata nga isagot ka na tayo ni Ading Marbe. Agore, di ikaw ang dahilan dahil lumusot ka manin. Isagot ko kada kayo. Kasday ati baga. Happy kasta ka. Apay. Imbisag palpalusutak. Kahit mo manti mga bibingkan. Madamdama Mang Ray. Timplada pa iti kape. Una yun na Pudot. Alawan na. Okay. Ikaw ang dahilan. Manipod pa dito yung programa minapauluan. Rayaw Ni Ilocano. Ilocano. Yan. Ken kahit kumampay nga isagot naman pa dito kini Admin Clarissa. Aha. Ta Anniversary da. Won. Apo, yan. Ano nga tati pinartina? Tao. Ay. No sinno ti umuna sumangput ka no di balay da so partin na. Delikado. Okay, Han pala so... di mo kapanda kiti buksitan. Okay, sige Mang Ray, take it away. Alawan. Manibot pa lang dapat dito yung programa na Pauluan. Rayaw ni Ilocano. Bakit ba Wow. pag ika'y nakikita Panglaban. Ang laban. puso ko ay kumakaba? Pag nasilayan ko ang iyong ganda, puso ko ay nababalisa. At pag ika'y katabi, ako'y di mapakali, walang ibang iniisip, kundi ikaw lagi. Sinubukan ko, ika'y kalimutan, ngunit hanggang ngayon, di ko makakayanan, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan, sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta, ikaw ang dahilan. Rayaw ni Ilocano. Paano ko kaya masasabi sa'yo na ikaw ang tinitibok ng puso ko? Ang aking nadarama ay para lang sa'yo. Asahan mo ito, sinta, ay di namang lalaho, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan, sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta, ikaw ang dahilan. Ayan, kastama-tama kaglaawak, dagiti Arellano family, iti Benito Sullivan, Isabela. Ganda kita'y kalaglagmay ko ditan, ayan. Gemma Lagmay, kaninsan Herman Lagmay. Sama din nating Maylin Carriazo Matias Gamboa, nagado apelido malang. Ikaw ang laman ng puso ko't isipan, sa araw at gabi. Ikaw
Isagot ko kiniya, admin, Klang Klang, Bulan. Happy anniversary, admin. Kunak no parpare mong taorgan. Sobra ka man. Okay, thank you kung Manong Ray. Yeah. Ano, di ba Ayan. pangamno ka kanyak na duma? Mapugsat tas string na. Loko ka. Apay kita. Ayan. Okay, sabi ni June Valdez, kablawan tayo po ni Michelle Reyes. Ayan, Ayan. from Marites Flores. What time po kayo mamayang gabi? Wala na po. Ayan. So sa Wednesday po. Tama? Wednesday ulit Sa po. Wednesday siguro. Okay. Oo. Ading Marvin, request man tay kantang Stuck on You. Sagot Apo. ko man ken ni Lakay Wala ko. po yung stock on nyo. Meron. Yaman ti, adati kopyat na ni nakita ko. Pang Ray, From Diana Fernandez. Hello Yes. naman po sa asawa ko. John Fernandez, dito San Antonio, Kawayan City. Watching from Kingdom of Saudi Arabia. Ayan. From Daman. Salamat po. Sige, And di- of course, from Marilyn Monar, Yes. ag-request nakman tay kanta ni Danilo Palabay para ken ni nanang ko. Ayan. Sapay sa balit ang muni manong ring at Ayan. balabay. And coming from Miss Clarissa Bulan. Ayan ni admin. Ha ha ha, sabi niya, off nilakay ko no bigat manong kuya at sir. Nako. Kumay kayo One. Okay. Hantay nga tayo makaisturbo. Sigurado. Ang dati bonus nila kay Nata. Ay Wag. talaga. Ha? Hangka nga kagpa-istorbot naman nung rekonanan tumula kanyak data. Ngam na umunog na nga daw di kwarto da. Ay, sir kagsuda. Naspa. Damdama ko na. Naspak. Pag sinay mi daya. Okay, kuna ni Manang V. Kuna ni Manang Remy Mauricio di Rabi ano toy? Aha. Nakipatan. Ayun na. Nalipatan na kano. Yun. Jay Candy Crush nan manipod nagbuya iti live show iti Rayaw ni Ilocano. Ayun, ay Ayan. gamin. Ibig sabihin naliwliwaken na Rayaw. Ayan. Iso nga nalipatan ng Jay Jay Candy Crush Crush. na. Tada ito gamin programa Okay. tayo aya. Iso nga napanagan ti Rayaw. Dagiti Ilocano. Ay, ni ni Ilocano. Ilocano. Tama ka pa Rayaw tayo. Correct Oo ka na yan. dyan. Wow, sarap sa ears. Thanks a lot. Ay, Okay, thank you so much. Thank you. And coming from Marites Flores, galing naman ni Manong Ray, boses bata pa siya. Ingat po palagi. God bless sa inyong lahat. naman. Yan, boses bata talaga yan, Oo. pero hindi siya isip bata. Sarap sa ears po. Gifted po kayo sa Boses Idol. Oy! Thank you. Apo! Kaslamet lang original. Kaboses na ni Night Lumeda. Night Lumeda. Diyan nagkanta di sabi mo? Diba? Ay, hindi ano. Hindi. Ikaw ang dahilan talaga. Kwan nila yun. Parody nila yun. Ay, hindi parody nila Coming yun. from Hiner Brands. Kung Thank you padan so siya much. talaga. Ayan. And wow, very nice song, Ray. Watching from Qatar. Uy. Thank you so much sa Ma'am Shirley Adop. And of course, from Frank June Maylem Anesete, pabati man ni Carlo. Apo nga at dito'y kawayan watching from Turod, Reyna Mercedes. Ayan. Hello, Carlo. Gawad kan. Ayan. Agyaman na kanya yung atalo apo tay pinangbasa yo tay request ko. Mabuhay po. Coming from Richard Pena. Thank you so much din po. Ayan. Hindi pa nagtultuli man na po. Dagiti request at daman na po. Manupay nga minuto tayo, sir. At dapat apo na bating siyam nga minuto. Sakbay tintay pa nagpakada ti dayto nga programa. Ayan. Tiamok nga kasamang Ray. Mhm. Ay, 2 oras at tatamalamkit. Okay na yun. Ayan. Ayan. Pero hindi hata. Hindi hata okay yun, Kaya mga sawa, nag-extend tayo manin. Hanin. Okay. Dahil na po tayo, request yo. Oh, Nakanta na po ni Ading Marvin. count. Stuck on you. Uy, count on Ay, you. count on you. Wen. Yan. Dandaman to di stuck on you takantaan to di jay. Panglas Okay. nga ro da dyan. Wen. Parting song. Okay. Sikat yung opening and closing song. Okay. Kasjayak latan. Ang nga bali, tagaray na nakamot na din sa Rodel. Ay, talaga. Wen. Okay, bago ti panagkanta ni Ading Marvin, ket kuman nga basahin ti message coming from Jerome Visitacion. Kuna Yes. na, galing-galing mo talaga mga idol. Watching coming from Baguio City. Ayan. Wow. Iti syudad ti Saleng, the city of pines.
Okay, thank you so much, Jerome of Baguio City. Barbaring makamay kami tunta. Wen, intay pala mi is. Uy. Okay, dati na po. Dati, nabayagan nga request yo, di pa na minsan nga kalman. Count on you from Marvin Agne. Mani Dito po pa talay. nga programa na Oh. pauluan Rayaw. ni Ilocano. Hansa mga taorgan ti gamitan. Apay. Ag may nuswang kan samay. Minus 3 atoy. Intro na lang dahil jay, kuya. Anak kalokoon. When Ay, kung naklagi din hamoy, patanda kan tamon. the world's gone mad and I need you so bad, but I don't know where you are. Oh, dagiti. I cry. Babaro, salain nyo dagiti apo. Dahil ito hindi napintas nga sonata para kada kayo. Alangin nyo aming nga babalasang. Ganda kasaran. We've been so far, and it's warm at the moon, and we've counted a million stars. My love, still true. Friends, Oh, babaro. At dapat iti talo nga na ba? Bati nga babalasang kaya lanon. some have left. Apo nagaduda dahil taman di kayat ko. 40 nga babalasang kan babaroti. Madama nga sumalasala ita. And they leave me blue. All alone in my heart I know, and there's one thing in my life that's still with true. I can count on you. Count on you to be there. No questions in the air. No asking why you where. No looking back. Count on you every time. Rayaw ni Ilocano. To ease my worried mind. And you brought over me, important to me, my miracle find. If I left to choose one place to spend the rest of my days, anywhere would do, as long as it's close to you. Agtultulay pa lang ako ni kayo pinagbuya, tinada kaurasan, iti programa mi na pauluan Pray out. ni Ilocano. Rayaw ni Ilocano. Marilyn, si Goma Abang is Choco. Naimbag na daw tayo amin na po awan labas na from Malaysia. Sabi ni Elizabeth Tabag o Komen, shout out po sa family ko dito sa Eden, San Manuel, Isabela. Hello po sa inyong lahat. Jerome Visitation. Jai ko ma heaven knows, Sir Marvin, kunana. Count on you to be there. Rayaw ni Ilocano. No questions in the air. No asking why you where. No looking back. Count on you every time to ease my worried mind. And
Makapain love. Apo na eh. Mata sa mabit dito eh. Makapain love. Sabi Ayan. ni Ilatabma Zavia, pa-shout Ang out batali, man. sir. Batali? Ang Sabi batali. ang batali. Ayan, binaliktad na eh. Uy. Pa-shout out ni ading ko Jason Roderos watching from Hong Kong. Yeah, ading And na. yes. Apay ading na. Hanang anak. And of course, coming from Elizabeth Tabag Ocomen, request nga po kantain ni ading Marvin Jai si Siwit. Nako. Ay, Daksang gasa, tanay ibusan ti oras. When? Kablaawak man ti family Gallardo watching from the United States of America, coming from Dennis Gallardo. Thank you so much, ading Dennis. Uy, Sir Dennis. Of Ayan. United States of At syempre ang America. ating sponsor ngayon ng masarap na bibingka, Ah. si Madam Beth. yes, And, Elizabeth Pagaling Aningat. yes. Nandyan siya sa labas nanonood. Dagiti. Iso nga, dagiti apo makasapul. Iti chinchinelas na. Han kayo apo nga naganan. Han kayo ang apo nga agdua-dua ang mapan gumatang iti chinelas diyan ti paglaklakwan na di palengke. Ta puro quality amin apo nga lako nga chinelas. Yan. Samantala dawan sunat to at nagatoy pagbagam ha. Siyempre, awampay lang. May sal daw lang mapugsatin kung kulang idi. Tadadatoy. Quality. Baka nulipakin na ti chinelas nga. Joke lang. Okay. Coming from Madam Shirley Adop. Thanks, Sir Marvin. Yes, sa ma'am. kinamtam ta request ko. Yes, Ayan. Nagapupaya po kini Madam Libra Tamayo, Dance for All. Ayan. Apo. Tuloy malagip ko nila kay Kon. Ha ha ha. I love you, Roberto Romero. Miss you. Punigit. Apo. Talaga kinaunt-on nyo da. Inyamot anten. Mang Sumala Akmet, Sir Ray, at dapay na bati, may nga balasang. Uy. Ayan. Coming from Tolentino, Tibayan, Elisa. Ayan. And wow, DJ Marvin, ganda boses niya. Salamat po. Coming from Pangit, Pangit siya. ako. Oo. Coming from Jenny Del, ano to? Wadayubak. Galing mo, Ading Kabuya Marvin. daw. Kabuya Pinalitan daw. niya. Ah. Good luck sa'yo dyan, watching from Kuwait. White. And of course, Mary from Jane. Mary Jane Ibay. Ibay. Po, nagmayat dinggen. Naglamuyot nga boses. Apo na yan. From Mary Jane. Mary Jane Ibay. Ibay. And of course, from Marlon Tumaneng, Apo, original met daytan ading Marvin. Sobra kami, sir. Pang-record met ten. Sobra One kami, of sir. my favorite songs. Ayun. God bless you. Thank you, sir. At least And then, naparagsakan. Pangit share the stream. Thank you so much for sharing the stream. Yes. And of course, coming from Glenda Lakar Gahes Agabaw, Apo naglamuyot a boses, makapalagip, makapariing, makapabangar, Ken, makapalagip ti utang. Diyan mo kinimanong rin ng high blood. Agayupan. Ayan, thank you so Adayupan. much for sharing. Pangit si ako. Ayan, ang dami niyang palakpak. Yan. Ayan, tumatalon pa siya. Ang galing-galing naman ni Lodi from Victor Baligad. Thank you so much. From Yani Pako, pa-shout out po sa asawa ko, Fred Abalos, Napes, I miss you, Daddy. Opo. Mga Sir Idol, gagaling nyo. Thank you Kayang-kaya din ng asawa ko yan. Na-miss Wen. ko siya tuloy. Wen. Magaling din po siyang kumanta. Kaya din ng pinsan niya. Ayan. So, sabi niya dito, I'm sure magiging guest nyo sila pag nagbakasyon sila next year. Alawan God bless lang. po. Thank you po sa apat na palakpak. Umay And kami of to- course, coming from Simon Genesis. Yan. Good PM po sa inyong lahat dyan. Pa-shout out ading Marvin Ken. Pag-greet man anak ko nga ag-birthday tata. Happy birthday. Ayan. From Wow. Biga nga danan. Salamat Simon, po. Happy birthday, anak ko. Oo. Kuna ni From mamang mo. Ate Jonah. Ken, kumusta ka naman dito ni San Oo. Dexter? Kuna ni Manang Jonah. Hanala may baga-baga? Okay. So from... Wala yan. Wala yan. okay. Wala yan. Okay, pangit Pangit si ako si watching from Macau. Thank you so much for watching Macau. And Libra Tamayo, Ah. God bless to all of us mga Lodi from Japan. Ayan. Ayan. The land of the rising sun is Apo. Japan. Ken sabay ko mga, dagiti Yes. ako iso amin nagbibeta sa Japan, ta
i-follow da kami tin di Facebook page me. Can like and share me tin syempre. Can di YouTube YouTube Okay. account me. Pakisubscribe. And of course, paki-like and share din ang aking YouTube channel. Just Yes. type Rodel Reyes. Ayan, Ayan. marami po kayong matutunan doon. Informative po yung mga information na ina-upload natin. Yan. And later on, makikita nyo kung paano manghuli ng palaka. Uy, Ayan. man. Inayos ko pa ang video niya. Okay, from Jo Marie Obinya, pa-shout out po kay mama na pumunta nagtanim ng mais. Marie Obenya. Ayan, pinagmumulaman gayam ti maisen. Anti Mare. Ayan. Paspasam ti makitang When, Tanong na tagananos pang load mo. kating, tatinanos. Kukuha na po, Diyos. Dakil pa'y kukuha na. Correct. From Ate Freda Abalos Naipis, Sir, inaabangan ko yung kanta na Stuck on You. Ala. Malagip ko ni Bakit Kuyani Pakpako watching from South Yan. Africa. Apo. Ayan. So, yun po ang last song Wow. before we say goodbye. From Ruth Valdez Harky Mendoza, makaliwliwaken, makababang ar talaga, agdingdingeg ti Ilocano. Apo. Ayan. Kanyaming- Lalo kanyami nga OFW ditoy. Yun. Kingdom of Saudi Arabia. Iso nga rod ngayon naramid mi dati nga programa tatno para kada kayo. Ayan, sabi niya dito, sabi ni Joy Kabuyadaw, when nga rod ate, pumasyar tanto, ate, Lay, sabi niya, Leyanas Morales Ramos. Si JR Vinarao, pa-shout out po sa Andox, Rosario, Pasig, Manila. Nanonood po kami dito. Thank you so much for watching. And of course, nagmayat nga rod ate, when pumasyar tanto ate, imbag lang kadwa Manong Ray. Ayan, Manong Ray. Okay. Dito ang dinaglipasan, nagiti greetings tayo. Okay, kita bago tayo dapong ag-ending. Yan. Yes. Ibasa yung mampay dagiti sponsors tayo nga nagagagayat. Okay, ayan na. Manong Ray, tasyak ti mangbasa ka Ayan iti. na, dagiti, Sponsors yo, tap na ti kastakit, adupay iti mga sponsor, iti to'y programa yo. Programa tayo, Ray-aw. sir, Programa yo, kan programa tayo. Bye. Ayan. Of course, I would like to say thank you to the following sponsor. Yes. Mr. Emmanuel Bacani. Manilin Tumbaga. DJ Klang. Palataw Lights and Sound. Vivian Avalos Simon of Switzerland. Mr. Marvin and Toribio. Mrs. Mayan. Parehas natin. Ayan, Mr. and Mrs. Toribio, si Sir Marvin at saka si Ma'am Mayan. And of course, to Susan Agne. So, thank you so much for the sponsorship. And of course, I would like to wholeheartedly acknowledge itong Saranay Worldwide Bilig ti Liliman. Yan. Ayan, dagiti dagiti sponsors, iti daytoy nga programa. Ket bago tayo apong agpakada, ket kuman apong kablawaawan, dagiti kapamilyak apo, Reyes family, Ranya family, Santos family, ken aminin apong kakasinsin ko di tanungnungan uno, nang nangruna apo, dagiti kakanakak ni Ella, ni Totoy, ni Aying, ken dad dumapay. Ayan, kastamet apon ipag ko dito Jordan ni Josa Reyes, kastamet ni Rowena Iniego, ken ni Jane Galliarde, ken amin ang apo nga kakasinsin ko dito sa Spain. Yun. Ni Manang Imelda nga Castillejo Santos, asawa ti kasinsin ko, ni Manang Kilit, da Manang Pilya, Tomas family, Lumibaw family ng Canada, ken da dumapay. Dagiti apo, jak na inaganan kit ito no, sumarsaro nun ton nga panag-guest tayo apong agbasa dito Yan. Ray-aw ni Ilocano. Yan. Kinadalipatam, sir. Ano day, Jai? Ken inayon tamo niya kablaawan ni Manong Ray Nante Reyes. Ay, oo, ni ading ko. Paamta, into no makapractice nga nalaing kat awisin lang tumat ito yung may ag-guess. Yes. Yes, yan. Ayan. So, Manong Ray. Mauti na po nga bilang. Ayan. Nga kantaan mo't lang nga po ni Ading Marvin. Apa yung nga sika? Sika. Duet dat na kanon. Sige. Sige. Kain-kain, be. Sige nga ron. Dahil tingnan natin na po timaudi nga bilang na pauluan. Stock on you. Manipod pa lang dito programa tayo na pauluan. Ray-aw. Ni Ilocano. Ayan. Ayan. At nagpaspasambot na po ni Miss Basubas from Daman. And of course, to Pangit siya, wow kasali kami. Stuck on you.
this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Cause I'm on my way. Ayan, chorus na ito. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Mas lyric lang Cause to. I'm on my way. Might be glad to stay. Hello to Press Ribing, Corpus Ricardo. And of course to Saranay Worldwide. Stuck on you. Been a fool too long. I guess it's time for me to come home. Guess I'm on my way. So hard to see that I wanna like you, cold with a rock on me like me. Guess I'm on my way. Might be glad to stay. I'm leaving on that midnight train tomorrow, and I know just where I'm going. Pack up my troubles and I throw them all away. Cause this time it turned out I'm coming home to stay. Stuck on you. I've got this feeling down deep in my soul that it just can't close. Guess I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Might be glad you stay. Okay. So, pagbati sa Mr. ni Maria Lucena si Roma. Sabi niya, pabati ng happy 5th birthday ni Pare. Konana. Ayan, katitang ano din po nagpatingga dito yung programa tayo nga Rayaw ni Lucano. Kita sabay kumaputa. Hinday ito man nagtatanggain ito na aldaw iti Miyerkules. Manipo dito oras nga alas 9 iti bigat nga ingat alas 12 iti malam. Manipod mo iti alas 2, naging gana iti alas 4, iti malem. Dito laing programa tayo na pauluan. Rayaw! Rayaw ni Ilocano. Kat kasangaro din Ket ako. Marvin, ipasambot tayo man dito yung may isang message. Okay, sir. Sabi niya, ay, nagbalingaduan. Ala. Coming from Ribing, Corpus Ricardo, good Yes. noon mga DJ. Yes. Nice voice, halo press, pangit si ako. And then, Okay. wow, gagaling mga boses nyo, mga Thank DJ. you po. Thank you so much. Thank you. Ako lang Ayan. po yun, ako lang yun. Apo. Makasarili. Okay. Bye-bye! I love you so much! Bye. Ayan, yung kami, alangaro, kasangaro din po kaya din po din nagpatinggan na. Kaya tagyaman kami. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Dito iti Manong yon ni Manong Rodel Reyes. Kaya dahil ti ading yo, Marvin Agne. Dito mo ti lolo yo, Reventor Lagmay. Dito laing programa na po, Juan. Rayaw ni Ilocano. Oh.